na wo brɛ enye kwada wo brɛ enye kwa ene na eden na wo brɛ pa de enye kwada etre so pa so se den ara wo brɛ so mfaso a ɛwɔ onsa no adwuma mu no onsa bɛka ema waba mu gina pintin na hyɛ wo ho den sɛ enenso wo bebiri mogya ani na wayɛ adwumaden a ɛde abrabo a ɛkɔ nkan ɛbɛbrɛw anɔpɛyi adwuma na woyɛ a yiwuyam na yɛ na obrɛ enye kwa sɛ wuyi wuyam na woyɛ obi adwuma a etwa wie ɛbɛdane wankasa wo dea sɛ woyɛ obi adwuma biara adwuma no nso ebetua wo ka biara. If you pretend to work, they will pretend to pay you. Anopay osankafo etinkono chichemudu no se bibia wo nsa beka sa wo beye no fa wa hoden ye na adwuma ne adwen ne nimde ne nyansa eni asamado a okro no emu enenko ana wo sa wo beye bribidi asesa wa brabo enu nti yere wo ho sede be ya ene obetimi aye adwuma enye bribia enso ene wo se wo hwe animu se ade bia wo ye no ubenya mfaso afiri mu obra enye kwa o obra enye kwa nti ene obetimi aye adwuma bi emrante ne bese ye betwi wadi na mmom twi a yetwi wudi ye no ebebo ekwan bi ato wanim daachi bi sa nipa na otwi wudi ye no ono a na obedi wo ho adanse ewo adwuma kese bi a ebeba na ye pe obi ama na ye no sa nipa na ebedi wo ho adanse obekọ akoka se nipa sumasi ne hojo onimadwuma ompe ne ho asem oninse watwi wadi enti adwumafunu bi aba oba befrɛ enumu ena awurade bepagyawo enumu ena benya nhyira enumu ena benya asetera mu nkan kro nti anopai ade bia wo ye wode yiwuyam na ye na wo brɛ enye kwa unim nea ɔhwɛ wo unim nea ɔtie wo unim da unhyira beba obi betima te obi betima hwɛ wadwuma kɛkɛ na ɔde apɛ wasɛm enam so ebebie adwuma foforo bi kwan amawo ebebie ekwan ba ko amawo a ba bia do be kwa akoduru no obete ase sɛ obrɛ enye kwa enti mesraw anopai ade bia wo ye no yiwuyam na ye aware na wo ware a yiwuyam na ware enne na ebia bɛɛma no onibi enti wahyɛda waye din wahyɛda waye kom ne nsɛm nyinaa wɔ nakoma mu ada ne nsa beso biribi mu ada no ɔbɛkae wo ɔbɛkasa meyiri papo bonio wagina machi ɛna maba bedu sabre enne se bia ba me nsɛm a mɛkae meyiri emrante no bɛsɛ ɔbɛ surprise wo enne oni bi nti na ɔnyɛ nneɛma ebia wani da kwanza nka ɔbɛyɛ no ada ebi bɛba so oyi uyam no kuru tena se yie ada ne nsa beso bibi mu no ada no ɔbɛkae wo brɛ enye kwada so oyi uyam no kuru tena yie ada bibi bɛba ne nsam no ɔbɛkae wo brɛ enye kwada anopai ade bia wo ye yeniye na brɛ enye kwada suku na wo kwa yire wo ho na kɔ na wo brɛ enye kwa adwuma na wo sua yire wo ho na sua na wo brɛ enye kwada obi adwuma na wo ya fa adwuma ne sɛ ye wa wo dea na yi wo yam na ye adwuma no yantua wo kasa de a wo pempo a awurade nsam ɛna benya apegyade awurade na ohyira awurade na odom enti anopai mafutu a mede ma wa ne sɛ ade bia wo nsa bɛka sɛ obɛyɔ hwɛ na yɔ ne ye
enkanka no obi adwuma so ye obi adwuma mesra wa no pay yiwuyam na ye adwuma no yie na wo ye ne ye a adwuma no be ye wo yie ototo na se a adwuma no be toto wase enti mesra wo anopay mafutuo nyina ne se obi adwuma wo ye no yiwuyam na ye ne yie emfa ni ha nwuram emfa kro no nwuram di nokware manipa no adwuma ni nyina wakatua benyini adwuma ni nyina wabrabo benyini adwuma ni yeyi a wabrabo beyeye obere enye kwada wadwuma wura ehwew onim modemo onim contribution onim ni awode bo adwuma no the father say ni a ohwehwe unyanyaaye no enkyere se adwuma no nim ni awoye adwuma no nim ni awoye omuhu na emrepam obere enye kwada meginyankopon di se obi a wo bere eyire ne ho eye adwuma no kware emu no sa nipa no ne bere enye kwada dakoro adwuma no panifo be kai wo dakoro adwuma wura be kai wo be ka cho se madwuma yini mewa adwuma fo bebre na adwuma yini nipa suma se nko ade metene so a masore sada no obekai wo na nipa bebre wo wiase o na bible di adanse se onyankopon otu na ni firi soro ehwe wiase no otumi de ne nsase ne boka se makoa job die otene na odimu sei na awurade beye wo wadwuma wura dakoro adwumayefo nyina anim obebbo udin aka asem aka se madwumayefo dɔɔso nanso madwumayeni asumasi ana obenten de metene so a na ma sorry anopai obere enye kwada ni awoye bia de ye etoda bia nipa beserew ye beka so ye honam pa adwuma ye beto udin ye beka nsem bebre di akyerew emani muwa bam fa wadwuma den esiesie enhyira fa bokwan fa to wanim dakoro obere enye kwa awurade be kai wo adwuma no be kai wo ama abrabo atumi asiw ye anopai mafutu sama mede ma wunie obere enye kwa da ndi ade bi a wo ye no emfa soro nya maaye kura eye den a ebeba dakoro ekwan bebie dakoro ye bebo din wo baabi sadia na Joseph eda afiase a ye bo ni din wa hemfie no anopai mijimenya nkopon di se dakoro ye bebo din dakoro ye be obi be recommend wo wadwuma dente obi be ma a higher recommendation a ebe jewu nsam obetena sena wasesen na me pa mini ene de ba ne sen ede na me ye ya maduru babia maduri ede na maya ya bomidin wo babia ya bomidin ewrade be kai wo obre enye kwada emwoni mre obi a emfa kro no ma wadwumam di nokore ade nyina mu ade a yemfa ma wo emfa adwuma mu ade emfa nkofie adwuma mu ade emfa nkofie ne ayede amawo ene ye wo de a me no nso wani na adwuma mu ho niema bo ho ban ye fanse eye wankasa wo de a na obere enye kwada anopai obadwema betie me na ntetekwa obeye asonden ewa futusemi ho obenante musa na obenya asotwen kai se onitefo ohuna mane ebeba o na ode ne hokohunta dachinti yuyem na yede esa wo ye bia na se nipa kura nkai wa ewrade be kai wo bere enye kwada anopai
ya futu sem enie ya ma wache ya ma wakwa aba Adea Akye Abia said the medical kan kire wo no ene yewura Emmanuel Kwadwo Ajekum obekọ vetin ono ena yabo ni din se omeye soafo a obehwe dwumadie sononkon eso special initiatives and ene obekọ vetin mama assurance say owie vetin na ensama besi akire no yebeba na yabebo mumu amane ewo ha enom na enye enonko Margaret Ansay appointed acting CEO of Ghana Enterprises Agency. Margaret Ansay dodo na friend Mago NDC for name mo politics mo no de munim no na anopay ye bono amane se Ghana Enterprises Agency no ono na yabo ni din se onkoda no James Ajenim Boateng takes over SIC as managing director. James Ajenim Boateng so unim no Professor Mills time no na oye information minister. Professor Mills time no ona no ye information minister or say deputy so ono ye so onko SIC onko he unin say the appointment season ena ye wom omampani John Mahama appointment no ohwiegu saa nkrofo nya na onya bi Mahama Ayariga NDC's position on anti-gay bill hasn't changed. Ura Mahama Ayariga nie o say man ma wade mema wade ho nhyehyɛ ya obo ho dawura ansa na ye beto aba no woda so gina ne ogina sɛ enye adwuma ade a womo asesa ewo ho enom. My job is resort, not theatrics. Ayariga jobs afenyo markings. O say ora Ayariga ono na watu bia mane afenyo markings. O say ono de ne dwumadie no sebe oye nea edimu ayepa ebeba enye sebe concert ena oye ewo ho enom. Mahama petitioned to remove Jean Mensah as EC chair. Enipa bi adwan atoa omampani Mahama se ante Jean Mensah abato adwuma komisa odano no onyinadi emfiri adwuma emu na unim se yenye education kakra wo hanom to be electoral commission chairperson now person onyinadi a yen sore prekope nyinadi se ye sore ya choro krata se ye yiwedi ewo anamuntu a ofaso no bi ense ewo se ye bo kwadu na ya bo no ye bebo am kire omampani ye bo kire omampani a omampani ensaka kwadu a ye de abo no a ono no nso de kwadu a ye de abo no ebema atemuafo nyina pani chief justice na chief justice ahwehwem ehunu se abonefo sem ewo kwadu a ye de abo no emu obe establish a prima facie case. So who say abonefo sem wo kwadu a ye de abo no mu dia na ono so abo akire asan de amampanin se ampa abonefo sem ewo kwadu a ye de abo onipa eno ekoba saade a omampani wo ho kwan se ogina ne tumi so na oje adwuma ewo oni akro no nsem no oje efiri ne nsem enti sei ene ekwan a ye fa so nti omampani anya ya bokwa adu na kire no ye hwede a obeye ewo akire enkomo pii ewo ho ye mfa no pay no nsia kase nkaibo emra ye ba kase bo beto aso Chemofra no won monyere won ho nsua de obesua de na wo bono eastern important mu ha teacher any senior high addition Kwabis educational complex hona American farmer say science general arts home economics any business achechefu enimu de hona won muguo de addition pa ema asuafo no
enya bandie no kwantankure nso akade a yedi sua de ni nyina ayemma hyene nso wo fees no nso da fonsa aboada da krachi a ye na ewo hostel a untua hostel fee aje de abedi nko a yesa boarding facility papa bi de ma asuafo no ene sukuu mpanimfo ni nsa wo so 0248 876 028 Center of Knowledge Kwabis Educational Complex Nkoranza Techmakwa so ansana bedru magazine First Gate hono hwe obenkum won say ya kire de no wo ho a kire okwan na say tertiary education ebiti say nursing ana say university ebia na college of education opese admission fee na atua hostel fee school fees na nkasa o graduation fee na apese okutua ana wo pe ba bia kwan wo eno Bojebo Ventures na akwa sa akwa nkyere nyina wode bema wo ye agent masika korabia hodo a ewo various campuses no enti ni apese woye ekosukuru mu bia no empo reset na apese okokotua ho fees a ne nyina wo ya ma won sa kan bankers draft kama na wode akọ say Fidelity Bank, Car Bank, Eco Bank, GT Bank, FBN Bank ne Access Bank nyina no wone wo mu dika subom afi say mobile money ho dwumadi a na no nso wode wani a kire ne nchen dwuma bro say won Nkoranza adwura kwan so ne nchen pe ND's office nhwe ne mo 0209 335 595 na homa no na 0543 889 209 de na one collection na homa bitimine na kasa woso enkanka ne so odi adwuma ehye ne nsa ebia na ya asori eyeku eyabusua bi asema bafie na mopese mode aberewa niti eto entadiem ni nyina woye t-shirt printing jisi wode umfoni no bibia batutumu kama na ne de no nso quality material enti enye de na nsa na age ne ho ne bia we are making jeans trouser ne skirt ene ne suru nyina no otonton bi t-shirt ne lacoste anase v-neck round neck de eye papa ya ense entem no na wine na akofa Nkoranza run about no so ha babia wo bia so no delivery service wo ye tonton mpaboa ka ho enti ofa bo ba ko a eno mapem na abeku ewo na boboa no Queen V special ani eyewo ya enwa kan na ayo na saa we nam se enwo eyo ye no wo ma mopoa ene de yo ye na wo no mofa de obo ade ahira so amanipa se yeninya hoden no eno ane se wo fre 0244361008 Nkoranza ya city cottage nhwe ni mu alaji se motempo no so ekwa asusu kwan so eho ena wonseka Tony Deco Trend wono POP installation painting ahodo decoration any designing nyina no wono bono east hadie 0245231160 eno ane se wono ne kasa ena 0558129499 Tony Deco Trend wono enema ensakraye ebaba bia nkofa no nsia kase ebo ewia anopai Adea Akye Abia Sompa P ene wo ho ibedi no ene de yenim studio mponyankrompo no a wode ye ahye ene de yase no wode ye ebekwa wiye pap ama ye kwa akopebie yetimi enye bi se ne ye be ya ye nda koma no pay ensemu a ebo tabebre se paso china no pay akekese ne abia wo bia no ye ba ne ye dia ba besom wo ne ye branda general bosom no ne da etoso aduno enwotwe ensem ne ye de nam no poso eni mampere John Dramani mama gusu a ewo Kenya bonten so ma wori atuga se ebibre mama mpedimfo no ya na empempi no mudo mani akwakoto aborofo no so mbeboye ne kan bi na ma African Union no yen hyede huniti ehune na bia kane mampani abedi echire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia se mo kasa no so Nigeria memu a nsemu bi ekoso ho no no odne ne monyam kwakota echire fa democracy mu de atoga se empempi na yen dwena bibirem nkan ko sense asiefu ya na yede enam wo no na opani a mampani John Dramani mama boni din se ye gini tumu a o me soafo obehwa santimantama se so se regional minister enra okoma mrasbe jafo
for do so no dia to ya se NDC person mukuta asante no mo gi asante boso a ene omo hwesa fi mpuntu no bebuso asante mamu abusafo wei ene afoforo pi ene akekese ene se kase aba bia wo bia no anopa yeba na yede ababesomo 21st clinic yese osiate kentire no a etwetwe ne tutuo no for ne eche yen krabata hudo no mo mayimo na yemfa drunkan na yade ne enwane se de siti ya entiri no efiri usisim efa oto ase ede efa osremu sa akosu nankokom efa onantu de kosu namporo so no etimi kanwa emedu babi na ya ka wotim fom te sene wanya stroke no enso anya stroke ayasabia omo ndro won fidie ewanim difa yade no mo nkosrosro no a patim na yade no adwane free padua no mo eye 21st clinic bore branch bia mo na yentuase emfa emma wonum na emma me vema no paya baby a wo bia ne yetimi abane aba besum wo mede no ede na ya obo amale bia boga bia fa no pay yenye brain na fence no yenkumo ankasa emfa emmamo yadamo ehyasie e de afiri o maye sikasam no ntutu ye ho na Bank of Ghana benefo afi bia ene bosome miense bia soso no wono etnase ebubu nkonta keka ne masie ni e de kobasi awo ko no akwaje bosia wo sikakra bia ensi hu a sikakra bia na edisi usika ne bosia na wo ko akwaje ne ho no sa ne ma we na Bank of Ghana benefo na etoto ene ya de mpempi soso no sikakra bia hodo no so omo chiri wo no mu a omo eko maye sikakra bia ba time Bank of Ghana for no mo so kope kakra e de beso so masene mu omo so omo kwa akwaje ne sa no a eya na omo edinsi hu bi esi omo na che so omo so no e de bia ba beto so e de amaye ne no na Bank of Ghana pending for kire se omo edi gina omo nchichemu eduonu enso eye 27% ya ne nyina de ama akwa basa eye se kosibo ne kan se inflation no a aseduru ba bia na begane mu edu ba bia na ebu pa eruba bia na siri trasie no enna mana kwa basa Raf Ernest Adesina we pene kwanchefo edo mayi yesika krabia bata Bank of Ghana no di mpedimfo anim edesansemi etuja. In the domestic macroeconomic conditions is also expected to bolster debt servicing capabilities of corporate and household sectors, which would help mitigate further build-up of NPLs within the industry. The inflation profile remains elevated, largely driven by food price movements, especially in the last quarter of the year. The climate-related factors, including the dry spell in some parts of the food-growing regions of the country, and the late onset of rains negatively affected production, while supply chain weaknesses generally affected food prices. While the inflation outturn for the year 2024 deviated from target, it is expected that this inflation process will resume, contingent on renewed efforts at fiscal consolidation. Observant we a Bank of Ghana penimparta Ernest Atokwa na adesen yete nke we yamra na jese ne kozi ne kan se policy rate no wodo ho nsam eto mamu ne nyina anim na obobosa ensam we eso yento aso ne yemfam nkoman pene John Dramani Mahama so tena ye na busianfo se na mo kase Ghana man pene John Dramani Mahama ewo eye Kenya bonte so ne nyina eye dwumedi kase bia ekoso Kenya bonte so o ma include Nairobi no woko na ordinary nyamaka akoteche ni nyina ya bibire mama empedinfo African Union no na omoko akosia nenye omakeka ne emese ne plus times sene beye na bibire befa no ntuma papa e de efra na ehọ na mpeni John Dramani Mahama e de tu bibire mama empedinfo no animu se eya ne ni dabrofo no so dodo se adwuma bi kura ene ye be no omnimu se impuntu se ya yasabia se ye kwan se bibi ne pese ya se yankasa ye kentene ye ho na ya hweniema odomfo no de adum ye we ensase so ene ye ensase ase ne atutu ne ya enkoba se ye sore ne ya so ya pampan de akwakosi kokko so o ma ye sempo ne nkapre ne ye mfa nko ye mem na ye mfa nko bibi emfa ye se yankasa etimi aboye ho so ne etima ye bibi ne kasi pika de atotu ye niema ye betima gyan na so a yemfie ne ntokozi kokko so ansana etimi aye bibi ewo ye memu mampere John Dramani Mahama nso a wode etudwa ene. Transparency must be the guiding principle in how we conduct our affairs, ensuring that our policies and programs translate into real change for our people. We must adopt mechanisms that prioritize accountability, transparency, and value for me, ensuring that every resource
is maximized for the benefit of the African people. Your Excellencies, one of the fundamental pillars of reform is AU's financial autonomy. The over-reliance on external partners for funding compromises the organization's independence and ability to set its own agenda. Former Penny John Dramani Mahaman Mananso and which is no de to a bibri mama penny for any more se ebraso se yetwe ani ko hwe mrantie ene ye maba wane ye mabuno no na o man nchichire ene nkanko no yetwe omodo omo bamu efise womo ena akwakoye ebirem dachi. Africa's future lies in its youth. Over 60% of our population is under the age of 25, and yet their voices are largely absent in policy making. We must institutionalize frameworks that empower our young people and our women to lead at all levels of governance. And I'm happy to report that in the last election, for the first time in Ghana's history, we elected a woman as our vice president. The energy of our youth, creativity and vision are the drivers of the Africa that we all seek to build. The African Continental Free Trade Area has set the foundation for a single African market. For way a man penny John Dramani Mahaman Tenke, way mra, na just a bibri mama penny for Nesia war, Kenya Bonte, so my include Nairobi, na omo drinking a bibri mo, and all the sun semi for 2 semi, a 2 bibri mama penny for and young former anchor Kane Vice President Dr. Elijah Mudba Miaso Swatsana ye, Papa is any money Musamno, one or any DMP man you couldn't pray, man penny Jafre Sabatonwa, or may your Bob and Hoko 2 Yenamunasia Moka say, Nigeria. Fato nsafre no se mu mo ya wono mo kasa dwendwene kebamin kabini democracy so mfaso ma ebibmu ho no wonfra no mfra ni mo nyam ene ne nsusuye soso medum na eja munkunchiri mfampa bibremu enkanko na hono na Kane Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bamia atugya se ebibrem si ama kebamin kabina so amamfaso amre adehye no ne yakwa ne yafu ne de ebedi nko a ebedu baby no democracy no ebeji ensem ane bo be dine ede amayempa na nsamo de tuja ene. Democracy must be a means to an end. Best democracy is the one that delivers public goods and services effectively and efficiently and creates opportunities for citizens whilst making conscious efforts to leave no one behind. For Sub-Saharan Africa, the data suggests that we do not have an option to do nothing. In 2024, the World Bank estimated that 2/3 of the world's population live in extreme poverty in Sub-Saharan Africa. Back home, here, the World Bank's 2024 review reveals that more than half of Nigerians live in multi-dimensional poverty. For him, and Vice President Kane, Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia yetene nke we yemra na je so no so Nigeria bonte so ankasa ho dwumedia fa democracy ni mpuntu ne nkanko ene mfaso a de ebebre ebibire mu ene omato nsafre ne so no so mfa nenim de emeboa wode sansem eto ebibire mu ama mpanimfo animu no afei mfa mon komra spege fiem ene amra spege afo no kwa setena na nyina akwakoye asoafo ene ewura no mu a mampani John Dramani mama bo no mu din samra spege afo no nyi wo muntum no mo emeboa no na be mo sesei eja no mo dusudusu wunum atoto ma no a ahweso sefata wono ma abo akira dwomatum ama makwakoye wo mo enwuma na enra mpanifo pi no na ekoye emu baako eye Honorable Emmanuel ama Kofibua wo ye mrasebe dwani o wo mrasebe gyesie ma adehia e wo lembela batom besia so saso ye soafo a ejama mpani aboni din semrasebe gyafo gine tuma wonkoye opani obehwe ye nsase ene ma dodode ho nsensem so no de atuga se wanyena se obebu mampani dada na adodanko akufo adonimtia emna mampani emrasebe gyesiem na kosibrane kan se ne State of the Nation address ya na etwato okra wode ekoto oman nanimu a papa sori ye ekike bi kire mampani na adodanko akufo ado a sembekaya mampani na adodanko akufo ado sabre ne kra ne yire ebufu ya utwifa so sori ye epie bonti akese wa man wo bia wo mrasebe gyesiem hodom no eno no pani ekese na nye boapaye se mampani na adodanko akufo ado sabre no oba mrasebe gyesiem no na obebu nimtia
bia na wakasa sene ope bia e de akyente sene ekukusi ne mum na ne nyina your mind nkan ko ene ne ye yonti ne ma ekoba asa. You have spoken in admission of some of the hard things President Akufo-Addo did, the free SHS, many others. Sitting in the chair now, the benefit of hindsight, and reflecting deeply, would you say that these words were harsh on the outgoing president? And when you are given the opportunity, you will retract some of them in part and apologize unreservedly. Thank you, Chairman. Chairman, I have enormous respect for President Akufo-Addo. Any president will occupy this highest seat of our land, because the decisions that they are confronted are enormous and grave. And so I don't think we take that lightly at all. As deputy majority leader, I had a duty that day, and I believe, and that's what I thought, I believe those were words that resonated with the people of Ghana. Abzanfonti weye honorable Emmanuel Amako Fibua weye ndi simrasbeje ni owomrasbeje fima sia lembela baton peso so ono na mampede John Dramani mama di simrasbeje fo no gidi tuma wonko so afo a obehwe maye yensase eni madrode ho nsensem so nenra okupie mrasbeje fo nanimu ananenu Frank anodom prection adwensi so sase ni usi kasa se na usi pebia reche mampede na nadodam Akufo ne ya obo na baso na obo ne papa weye so no obesesa wano ana na oyina no esa no afemfa monko no abo Eric Puku so no na tran yesese wahye adwuma se agric minister na enra otutu mpasa ewo eye asoye bi ene atena ya ehyehye eye na soye no asie ema ode atudwa se adwumayefo no no ehunu se your mind ne ye kyekire enya MPP ene NDC amanyosem eno beto aso ho no no so why wadwene so obesom mind no a wono obeye adwunemum so obetwintwa nanam na do politics sembe ba ho no de ene ono de e ministry ho no mo honorable Eric Puku. Agriculture to be the engine to engender the anticipated growth, and therefore I'm here to urge all of you to offer us the support that we require. The politics is over. We may belong to Achichide party or Koche party. At the end of the day, we are talking about Ghana and how to govern our country. So let's all hang our political jackets, mobilize all that we have. Abzanfonti weye honorable Eric Puku ene yetene nkano agric minister wahye ne dwuma se na okosra asoye ne atena hudu bi ehye eye na soye na se na no otu omofo no se politics no ensi a campaign no mawie nya dwuma na monchechire oman no afi ye de mo ekomra se gefie mu bio Dr. Frank Amoakohene na oba santimantama se ye oye twetwefo pene demand this amanyuku no jobojo yezu Yezama Yukuno, one a church for Penny de Ma Amanyuku, say, Mampeni John Dramani Mama Bonedin, Samasiga for Jitumua, one share a Santa Mai Somano, say Ashanti Regional Minister, Enra, or Coba Masiga 42 Nanoa, Edusudu no the Atuga say, send this Amanyukua, your margin say, on person more Edja Santa Mai Bosso, and Ma Santa Mai Sosono, Ebe NDC stronghold, and Impuntu. Enom betimi e de popo asantemai se be asantemai e ba be do NDC no mo age NDC e de akenten so Dr. Frank Amoakohene. Very much, Mr. Chairman. The region is predominantly MPP, and as such it reflects in the parliamentary seats. In order to navigate this challenge, I would ensure that when I would constantly engage with my members of parliament within the region, in order that we can all have a clear blueprint and a framework for the development of Ashanti region. It's only when they are left or kept in the dark. Dr. Frank Amoakohene ne yete ne ken wono ene ye
say penny and penny John Dramani Mama Bonnie Dean Semra Soja for the Gino Tumo, Womer Santamaiso, and Manosa Shantere Minister, and Yetenka Enra, Ranwo to Tunikinta Funnel, na Mahima Sosono, Etanichi, na Raswiga for Etoto, na no or Raswiga Simono. Yanto also the Enfamuntu for Sebe Fobian, we and a de, and for more encore infinity mantemo, a foot about 1 person, Yedemo Ekre. Na Moba Kayana, what you a we had it to my name, Pacho, na Era Angela Mensa, and a do woman him at a chopper and this in Pinfo. Oh, yeah, it's Adea Abasano for 24th January. Yeah, demonstration concerning appointment or kodo. Na she say yezu gwa konumun. Na she say na nka onye demonstration. Asumudum na nga intayare bayan. But yemodu yana ba to office han. Zama enyi dane. Amma yeye za onsa da yeye. Nti da ma bi say asa na ehiem wo ha. Nyare ye hu da azibia yeye bia no. Yanye ni ye. Sanda ye constituency executives wonye kasai. But you know twa no honhom na ye bu wan nkoma wonye ezi no do. Nti sende se ya sanda begina yan party office enyima. Yes yes a chopa no mu ye du. NDC no yoku party no hu donti. Ye da chopa zema yan omanpanyin Fonte Angela Mensa ne di ne nuanom nyina ni mo de chopa we ema ndc mpenimfo maybe some mpeni John Dramani Mahama so no yede kase na ekwakoye kwada so abato mpesua so na yede mo ekongumasium school bi ewo eye Star Junction omo a enim Santase about Kumase de ekwadeko road ne ho kwada so ewo kwada so abato mpesua so de ejabia mechire mo hu Star Junction na school bi ho no my friend Queen Owoahene Education Complex na yes school yi problem omu kom no hawa omo ewo mu nya saketua school no bia esi no yes owura bi e friend say na asante yes oye boga water brute na owura say school no ebe no enkwala nketenkete no omo school no mu no omo eye dede ma brebi obefra bruchira ba bia no enkwala dede no wonti enna entere ne fie ho no mo nti ono so ba saa yes na chese echense wo bo brass bia na se bia wo bo ayi party o se oye wadi ofie ono mo a yes wo ko han fi akese e de besini fie ho wo be bodwum fira no pade kosi anwumre kosi se enkwala na ebe pon school ba saa so a na ye dine sa chechirefo no ebe kire enkwala na nti omo srempanimfo a o kwada so abato mpesua so se de ekoso wo Star Junction Queen Owoahene Educational Complex school kwala no ene owura na santene eso ye boga ne ntem no sempanimfo amemu a emwa headmaster of that school na no eso cheche nsemu say de kire ye the challenges is say one of our neighbors that's last 2 years they are cooking say kwano noise and he came before as a military and I call it ko na yo anda kwada so and they call kwada so ko ye e follow up on bibia enti ko no mo so tu nipa mo ba mo de tu bus e di nipa be ba how share say the nale kan no krana mo say no kwe bia ni say kwani di ni sare de and that's 2 years ago and no one say okay we na anya to na she ties school no compound wall in ties there for ma it say every morning na you see the one it is papa na said to go it's na no pay ya sorry and who say the tickets I can see me no there be sisi wall no chain e dey ahwe mu ase ba ko bonum ba ko kasa ba ko so bonum na ni na eyi de school ase since we are since 11 that's 7 15 abi sisa me ya minimum kasa chese ohawa Queen Owoahene Educational Complex was Star Junction or the no kwada so yes kwada municipal assembly ase no wo mo enemu yes boga no ye fe no ana asante se koku asante use dey and you
Edine papa ejuwe asaje ebo ane bra ne ekoso eno no eti omo ewede mo zemberimfo bebam na ne asumje abaye gira we sura no pay ensebo ebo abode babeso mo ne yede mosia na ya sori amoma hina asaso atrase bio de Adea Akye Abia dwumede atoam so akoso aso moa na no pay o chinchin fide de ma me azuka nom so na tebiri de call television no so medin ede na ya bo amale bia boga no pay so adamase amamachi bia Sompanie enyumunie, sompanie kasiebonie, sompanie osompapanie, sompanie radionie. Yaba, sompa. Hello, Kofi. Mabedu Nkoranza o. Na maye wad. Kashe wame wunyina sa. Unu ya mani abre. Miniska. Timi ya maji senka bedua. Nanka mako Fidelity Bank. Na mako yi cash kakra tume ho. Nanka masendi ska so kakra makosia. Enso me baye Fidelity Bank. Ebi ni ha. Mama ni zumi rubber bia. Yesi cash ni ho. Oh, se wo senka o frementem. Hwe, mama ncho. Bisa se ope Bojibo Ventures. Bojibo Ventures. Nko a. Eni ye sika. Esan sendi sika dodo bia ope. Oh yes, mobile money dear network bia. Ubo number na nedem oton Richard cars, any SIM cars, or your transfer, and also register SIM cars, network bia. Hey, oye we nyina. Hwe, na yesi mawie. Bojibo nko a, and Fidelity Bank, any Eco Bank agent e won Nkoranza ha. Se ubia account, o send obi sika, anase ukojiska e dey free Eco Bank anase Fidelity Bank account mu no. Ko Bojibo Ventures. Emfa ho ne bank a obi save. Obetumi send this car no e wo Bojibo Ventures. Oh wow. Yi situation no so ye adwuma. Nkoranza Bojibo Ventures e wo adinkrase. Edwa abonsan no nchepe. Me da se menua. Fra Bojibo Ventures e wo 0248 089 463. Bojibo Ventures. Na manfo ntia ase de ntia da bia me no baye so from na so abibra na mete so dodo na se ba na
Mos Efa Chemical ɛna abibiduro depot.
Emmanuel Kwadwo Ajekum eko eye veteran na yenko Accra sesiye yenko nkodi nkomo na Accra yekodi nkomo yewura ageni mboaten ya dodo na afra no Katasco or ahomano so ye communications officer waba ahomano so Katasco. Good morning. Good morning. Na appointment is saying Adea Akye Abia ye ho ye papa. Member of Parliament want to say na no pay. Nadum koban ye ho de papa. Yo. Wona ukasa de ma ani DC amanyoku ewo Nkoranza anafo hanom. Eba no enkita hode bia wona boye amane. Ni aye nyina yenim na ano eno mampani ebo yewuradin se omeye osoafo yenim se amamu nhihye mu no yebo odin saa obekwa abadwafo anim akoyiyi ensem ano brofo mu no yebeka se veteran ena yewura ajekum ne de baso yahunu veteran no bi wona adikan yakọ yahunu wo mo de wo mo kwa se de dom sita wo mo achi emu ahemfo emu party ma emu kroma emu adofo ene niema bebra eka ho yewura de nso anopei ehon hyehyeye etesen yo mini abani di time am na wase right me anopei na me mo abaso na yefo chapel omagin kunya omuti sompa na edura chirichiri nyina right amekanze said okay na tsa pepepe eni Nyankopon ya adoma the official time omodiama ye 11 o'clock am right duba kon bo pepepe no pay that the na the Americans meet official time somebody can first session 9 o'clock and delay calculate me push 11 no it will be 11 o'clock prompt pepepe na yes na yekwako toto yenyina yenu opani awo tanze ye mra shebagani on Nkoranza na chaso aye loko jaji kuma no na yahe se osafata se mra shebagam yajini tum ke omeye oswafo of state in charge of special initiative another presidential special initiative no saba papa na che ya de onya do formo kota na chi no ono ko jaji kunipa omo expressing interest sen kom na chi omda babinu omo do so papa nanzo ye ti di unge the parliament appointment committee babi ya omo ye omo juma no eho enenti nipa omo di ama yenze betumi wura mu nyina ya di asape right traditional cancer na nanoma hemfo empani Nkoranza ebebabi right honorable Ajekum osom na so ma eye SD asofo ni emumpani fonso be right ya no kwan I feel no ankasa na busian for eye ma mesade ni papa said deba o mu Nyankopon amano to true right ni wadu say ndi chamanyuku enze de empanimfo yen arabo honorable imono kojaji kumchidom nyabemano dia buni kan the moral support right amo and misani nyina no na fi wa make the whole Nkoranza proud no ahye Nkoranza man any buni is na any munyam me kan the buni is answer yes as the body the whole buni is nipa mi preso regional minister Krima nipa and yabo mudi every buni ita say omomayo swafo eye mama Elizabeth Fuzoja ni honorable Imano Kojaji kumpe eye Brunibe Kanza it is a privilege eye ho akese right yo yera sadia wasi achechire mu de amaye na yenhwe baabi a odi siye se eye ahohoaho ade ma eye nokre enya constituency bia ena onya eye ministerial appointment enti dia Nkoranza yenya ye from the party's quarters say na musi so appointment a eba ye no mu efa ye
Yo, the Erika and Sakaya issue statement on behalf of the party. Come Excellency John Dramani Mahama. I feel the standards are message now at the party at the national level. Right. Say, I need some Kessia and I feel Asada in Cambia. Yadi mo kedi ampon na yadi ma Excellency John Dramani Mahama na fi party. Sina. Say, ya hwehwe mu nyina. Yepe obi a na nimu oduru. Yepe obi a na nimu nyam. Yepe obi a ni nim die konkan dura chiri. Se juma die kese se aban hyehyɛ a anaasɛ ensɛm potiti a aban kan no campaign ma Ghana for gina so to abama no se obedie ni mu ama yetumi de adi juma ama ɔman no yenya ahotɔ a wanya obi ɛwɔ ɔman Ghana ha so we have parliamentarians in Pokro Mukwaye 276 or so. 276. And 70. 77 No, 76. First night 275. Yes. There is Central Kofi Akpabuli Ababeka. Sure. Now, Oga Omonzo so Omosefata and community happening na Omodoso. Nkoranza South ababe honorable Jukuma but you know question yani so na ya jeni pepamu ya yake na ne se ebi zambra bio honorable Jukum sabri wanya minister on the road say abamba kuna ekemo ebi they say twaso a moyen so tie sa trajectory no right nanka it yetimi zanya bikra CEO mi no na me sabi esanka ho ba Nkoranza sans yenna mi se andi jama ni kuba so ana Nkoranza sa appointment na bi ba yensanka bi ana pun kuma ke si bi ba yensaka so this is our time ya ba na ba e wo se Nkoranza tuminya CEOs be you know na me yensa na presenya minister bi so na ke mpuntu a yehwehwe no yensaka yensabeka right wadarumo minister of state in charge of special initiatives. Wokasano, I heard you in person. Say NDC and Nema Mokan Samo Mobeye near Betwaba Maono. Nipa Obeshaman Akosone Ede Mano. Explain further. My entire say special initiative no Najuma Papot in Yedin. Yo, Nadase Minia. Nano na akaza fidi sana obi ka sindi na esre ntia mani ka ya me dese wa panyai na medika mamenka tie for se nye we ne dikan ya yayi sa osafo bi o mangana it's not the first time company ko for buy no ministra odema yeni apani alanche matiana oyeni dofu pa no or sa afe no yes nani se kama no company kofo obo ntono na woni ma binuma okika ya even though e betuma treat dia ko any of the traditional ministry no so and nanzo enya dia na e hodada no pressure or the ban eba bema nema bi ada sono nko e woni nema nyina right eno achi kamia eze oma mampani do omopa na odi sa aso no momo because as the mampani na ku god nso ba no ono nso appointed in the first 4 years no or minister of state in charge of presidential special initiative or the man ya mame how kumtin eno ya wana se eno ma bia omampani bia sisi nani so se so ye lesesa eno ma binu no one na be hwese ntu be kaya na omampani a promise se obeye dam ama ya ekrutu a ewo yen atiti mantamu na ya na friends one village one dam so be kaya na ke be kanze se dam dia ya makuya for ntiada ne yamfanhye Ministry of Agriculture sure na omampanye akubodo akanse enu da na kuma so ehia no ntino opo bi opeso oye ononko saade no nko ano so no nko
on Pankoshe, the mother ministry, and after the traditional ministry of Agriculture and Ate. Tapa Pepena, Omampani Mahama, to Oba Kunyasono. You will no more be my watch, even though it may fall under some ministries there. Say, and another Nakuma social on Kunintino. Now, Obednia, a share. And no, betas the task and Nkoranza, no, my set as and I say, na to me, I also one, and now from. Mano, and Omampani, Mahama, Pet, or the show honorable you communicate. Now, you will remember the man of Moncano, and now once the Trimuka, no Pababa, vetting committee, Nancy, your name shall crown, Omampani, Mahama, Oba Kunyas, and what you can say, Ombea Adibi. Your friend said National Apprenticeship Program. Thank you. The best man can say, either say, the trade, another and the call jobs. But because we know it is so special and it is so dear to the heart of President Mahama, I will say, Sudden or the Babaka, the existing framework, or the Dano, and you also will be. Oh, Jesus, anyone is so competent. Anyone is so reliable. Anyone is so industrious. Right. Or the big or big media. Now, I need a surgeon and Odea and Nkoranza South. The American Bagani, a honorable Emmanuel Koju Ajukum inside. Okay. Yo, yada se pan said there was a church with the but Yemisa say. Na yenim say ye nyina ne yedi da kwan say obenya minister but when the ministry ana position na monso mo expect say ne nsa beka me bisa we because for example Yewura Haruna Idrusu Tamale ye man no education minister no some constituents e can say enye sa ministry nanka wo mo epe Nia Nkoranza yenya ye eno na ye hwehwe ana se nye we na ye hwehwe but be as it may nidin aba ministers no emu pacha wo be yi anu sen yes anu ye di kan meme de honorable Dukum akan plain say onu ni boss ne His Excellency John Dramani Mahama that you are a Juma for can see where your services are needed. So, but the Dimpo Krana, Nanka honorable Kumna Kumamuno, Nanka Adea Ope, Juma for Nankadi. Mampani Mahaman said, Menzo from where I sit, wait for ever Buam, Emma Bana, then Akoso. And who do you need who run then Encokin? No, great. Other South NBC executives there. And baby, I say, Chinchina, young position in Coma, honorable Dukum, 80, say, the Atamale for ye, and maybe no one yaji. Position, ye preno, ye preso, appointment by a sampre. Position back, Nipa, Mujo monitors on Breno, on 50. Sure. Because, sure. You go. Kukudema. For instance, over Rusa, Obio, Tizabia, the Edemani, Honorable Abuja, Tobakaya, from 2017 Ebenina, Ordinary ranking member on roads and highways. So, and you can't say, I'm getting China, we're in Kwana, I'm no one, I'm taking right, because you are not the appointing authority. Sure. Sana nka o ebetu ambaza Nkoranza for be the crown because in this be Nkoranza nana the problem pan say ya kwan na say nka ni for be bia me no madi nkomo no nanka de o mo hwe ne say the young road minister mo no boy Dukum right nanka kwan na ye but I want to assure them say it is not true so minister be for a certain a year and I'll bet you me minister about Kubi Amenda Zomboni or have been ministers in Chrome Funyana, Hombabono, because when to me and Obiso my minister, but they were influential, you know, or to me, I effect developmental changes. Number example, honorable you could no opposition, yet he who said or bird, you know, how much on Abba number, no, I can also for an aya quine.
anaye sukusem anaye nsisem anaye nkaneasem na memfa we this day last week nanka enkuraze nkane na ye hye ombosie bia no nanka omba beye but according to source omso mpese ombeye auditing bi na omohwe the state materials no the man contract and but you use and sana yaba be tell you madin so it is the kampuntu kwadia Nkoranza for nka omakumantom yem say ministry bia do no boy dikuma kwa akoto he will perform yo ebio no ministers ni bia dikan convert na ama yehu wo delivery yehu wo performance at the committee no enim ene yenso yen Nkoranza yemra hye badwani ene ekro ofa animonyama eka Nkoranza ankoya eka Nkoranza wo de wo sin ho wo efie hopi anopei wo de wani ebehunu na de waso ahwe atie niema ekoso wo expectation from Honorable Emmanuel Kwadwo Ajekum ene before the appointment committee de way. I'm expecting, sir, and after the whole delivery, Obemiki and Nkoranza proud. Sure. You might be number Korean. Obia Oyam Nkoranza ni bia any budget. Sir Oyam Nkoranza ni. Now Obia Nkoranza ni bia and any budget set. Right. Yato ama Honorable Ajekum. So fitting crime. Tamale Kumase and I said chiri bi kra na beto abana. Ubon the ukasika de beto abana. Anyewa. Right. Finally, before I'm no be no, along and come ye de o can send me say ya ban na ba enti no yen hwe na yenye enema ede empuntu bebreyen. Yes, obi to a large extent nipa do no be adwen say ya ban na ba in the sense say anya hwe kra no first lady Efrin Nkoranza asase eso Abia in the next 20 years in the next 30 years so nyame ma ye nkwa ebi kura ye nya Nkoranza ni babia e mane nsore enuru babia until Lodina adru enti between now and 2028 a year opportunity be for Nkoranza kwaya ye betimi afa so a ye de ebe achieve development bia either to no nka yensa ntumi enka wankasa wadwenu nsusuye mu ususu se kwan be na yese Nkoranza for ye faso na yema until Lodina now as first lady no eba ye mfaso yo midase the premises of your question no the free baby na me kan say yaba na aba no aine yaba na aba no na me make one asem. Now, I wasn't talking from the perspective of the first lady, so free crew. Let me make you reference to. Right. Let me make you reference to say, yeah, history, and answer about Kosima. Anytime I end this the back on your son and I'm crying, Puntu. Sure. Because I mean, Boba, Adea boy, and then I mean, I can say, Nanko Pandum, a buyer Oba organ crying a man on what number view. And I make say Yaba number. Fair. Because you can't Nkoranza traditional land in India. I'm there about 3 or 4 constituencies and a former Nkoranza traditional land. Right. Kentampo North, Kentampo South, Nkoranza North, and Nkoranza South. Think say, what we MP no? We competent. Another way competent, and I'll be near Yamami Lodina Sompa. So that is where Nkoranza sit ahead. Right. Mamma be in the first boy and say, young Nkoranza South from Kwan Mamma because send a medical children. I mean, I'm a mammy for the age, Kentampo South, and I'm a papa free Bobam Nkoranza North. So what will bring Nkoranza happy? This is our value. Right. Because one can so we are prepared. And it is there. Honorable Ajekum, we are prepared. Say the contract to be back. Obetumi pre-finance na later mu sika na wanyane sika na so we constituency and I say oh babina so we prepared so be self help and then am one number you dey dem yanyam one tentem a change ye be tiada me are relax say right ono
and then because you said there is a biblical quotation, and the quotation go babuma. I can't say, Mumbo, now be no, the Bema. So one can say, I do such a demiriforma. And fear man become Nama from Kumse, no one Kaisan said, Pipa or Mubu or Mampani Mahamas no dog. And I young Kaise, your mamma and make the appointment. No, great. Mamma, dear, obeying us, Arabia Moke. You know, Serena opening our idea of Befa, one far, we are not sharing them. Young Catanzo, we should make ourselves productive. See, to me, productive, and everything of Wama, and put to proper diation and Nkoranza. Katasco, my na was ya no pay. Nyamea Duma, say vet no berry ya, Ochina, Yabefro na ya ye post vet analysis. Na ya hwese dia nema ekoye. Manzo madam say nya tifo nyina na menhiro. Amen. Abusanfo na ya otiye Yewura James Ajenim Frank dodo na friend no Katasco ono na ye communications officer edema ani DC Amanyo Ekuo ewo Nkoranza ha enom na o me yete ya nyanente say 11 o'clock pepe in the 4 new ena Yewura Jekum beko veteran na yehwe okwa o se expect say obe making Nkoranza proud na ene wama I say wachere Yewura Jekum ni ministry no na niso kakra ama yehunu ba menim say find details no beba in the veteran na wama yehunu na niso kakra fa mache ebiem janana ohwe Yewura Katasco Yewura Jekum appointment na say special responsibilities. Into special responsibilities. It is a special responsibilities, you know. Katasco will make reference to the 24-hour economy in Nema Ekika Hon say Nina no be fall under that ministry, no. Into anope Katasco biani kakra. Maminto briefly, mintre wo expectation efa or sorry. Yewura Ajekuma ne oko veteran no what's your take, what's your expectation? Nana anope ma yematiefo amo ene ahwefo say wudi dwanso na woni yen de abom nana pakese ya so na yedi nkomo a yebobo ministries no yenim say onabo Ajekum wa local government ministry pen intine de yenisu say anye hwe ehode yed ne behye ewie ne yabo ne yatwam no na saa no sene ne yebobo na ma me agare wakwakura ho so ne ade yanhwe ye be yeka right paya so ne yeka se mampanim pe ba bi mfa ne nhye ba bi ode ne hye no so wanto na ntwene ode na hye ne nchen esan se enkomo bi a wonu mu disie ye no eda sebo a ebebemama chiniye ho aye Ghana kono pa bio chenkane no sa ne ma nyina special right na ade ye special nso no ya na etoda ye ntaa na nadi ma wunhunu ne ntem ye de siesie wo ansa na akire ye bie so kire wo a wo ho afoforo right sa special initiative no eno na penso na mampanin kufo time ode Yewura lanto ho a yehu say san banche nye ho saa kakra ya na de eda wo mani so na ense da ni manifesto mu no eho na ya wo mo ye no pa na say Ministry of Agric eba poultry farming a ewo Ministry of Agric enti nkokon nkete ne de ni de bia be wa Agric ho na mum 24-hour economy no na yebusa se de important ye adwuma ma de ache se de aburochire wo mo yo no ho wo mo night mayor ne ye wo day mayor no saa na eno nso ebeba ha ama yenye DC mienu anajo de ene daytime de eno no 24-hour economy no sabre ya ye de na kohoyi ena ebebia ma ye hunu afi nana se ba sa special initiative na de bia me kasa de wo be wura ho bia no wo ye potential president and saying sa ministry ho no Yewura lan na
mempeni nkofo ebo ministry na ode ne ko ho kane ewie ye na wobesore akonwa so na ewom se elejeli umahama no ye vice de na wobepire bie na nso ne ye ka sabre no mempeni edoba na ye wura ala ya ene se na badi ekire babi kura no na stela no wono a eta ala ya chi enti eho no so wura ho a na o provu hu yie etimi ye de so ye ema so ani boro so a se tie bia o keka koma mpani esan se oni mampani di asom nkomo right eniema bia ehunta mampani abadi akiri no wo de ya wo ta ehunu enti kwan bi so no ye de asase anyanwam ene ye mpa ya ye bone se onabo ebe provu no esan se committee borofo na wo mo koka ne science no ne me expect so wo be wiegu wo mo so right e de yi nsema no ama ebe wie no nwunonyo news ahodo wo de to so mpa na onabo je convert wo de to ehemfa empo de to sawro akura ye no a right esan se obe prove wo na obeda Nkoranza di na saa nepa no nso no etimi apase na aba Katasko kan se mbese wo a obetimi ayowo niema yie no na benya mfaso afiri maame no so no kre obo ka chiri ntama na yeso awo ewom se special initiative no e dance boa mampani ponko fie kro obetimi akọ de na nso still no se lobbying skills ni ye adwuma yi a uma no ye mo aboso nta chire yie nana papa yi ne yiri firi ha ye ka buro Nkoranza right ye ka ba yire ye bon Nkoranza din ya na ka shi unum nyina san be ka ho e ba mampani adua ne die ye nye ho moso okay eye ni na babia nuane no wo no na nanom mabo aboso mu ne akuafo na kasa ye ya select original de ye papa no ne yakosere mampani no nye onabo na ekọ ehona na me pesa me twen Katasko adwene ekọ okay se aban ne de aba yes te se de ono aka ye no wa unim lobbying yeah ena ye behunu ye be kai wo na wanya maame no so mfaso ehona na me drive to yeah if you say aban na aba no e wo se ye nya nipa bi ma wo mu di animu e champion ne anamontuo bi a yes ye betimi ombe connect ye na ama aban ne aban mu mpanifo ene nipa bi no so obeka ya na wotwe ne pepepe Nkoranza himfie Nkoranza man hene e kan se Nkoranza man yesi mpuntuo no mu ano no nti oba bete cabinet bi so obeka ya enne na wotwe ne pepepe obete cabinet bi agina tukuo bi a ebinim beye nananom ahemfo ebinim onye ahemfo obeye nkrofo a owo nimdie na omunyina betima atena se aka omuti apam ho na ya dwen pa de Nkoranza man ho eno kan se Nkoranza nipa dodo no anya adwuma mabunu no ndi se factory bi a na adwuma ba ko bi kura mpo ena sa badwa no kan omuti na ye benya ama na ba Nkoranza nipa dodo no ebenya adwuma ye se yenya sa badwa no a ombe ba be bibi ti se badwa ko bi a omo na epre Nkoranza mpuntu nti omo no enna omo de omo dwumade bebre befa until odina so omo de omo dwumade bebre befa onoboje so omo na de omo dwumade bebre beko mampani anim ende meje wa braw ye behwe mema minister na on ye na sade no mema na hwe aba ba ye so yenya sa assurance no wie say kin sa cabinet na wo ka no sa badako na ya te no da bia ese ye follow up ese da bia ye follow up ye di akire na ye bisam nsam aduru hen ye say anya hwe mfie nan beko na wie ye se sa kuo no ana nananom ene Nkoranza nyina yetimi lobby ade baako underline the word lobbying ye ko pre ade baako na ye de MP su timi pre ebi de ba ndi se ye timi ko pre baako MP so pre baako ba fie nan no ye nya ade mienu ye be sim fie nan foforo mu bio no
saade na yenya na yenko kan ho asem bio na ye kope ade foforo na ye koyenim na ye koyenim ti no say for me baby ayato aba wie na yenya a new government no all political issues in the political sense no political jabienum na se CIA no yen focus putting Nkoranza first making Nkoranza first ade nyina mu yenya de ba ko a yebetindi ensasi abo se mfie nan ebe na ya ade nso a ne effect no ebe ye multiples ebe ye bebre say ye factory a ye kan ye tima ye factory abrante be nya adwuma ye say abrante be ko hokonya adwuma ye oba fie a obetima hwe fie oba hwe ne yira hwe ne ma mienu ana ba ko enka ho say baba obi ko ye adwuma ho no ye single parent a oba obetima hwe ne yire ne ma ebe engage ebe ma youth no aye omonsa so bibi so da bia dance da bia beja na ye ne na ma bonte so say no enti no I think say da katasko kan ye no aban no de anya aba ni aka akoye te say o maame emma yedu na wanua aduane awie fufuo ena watwa ato ayowa mu ena nkura mema num nkura ma ye nu bi atene de ho se wo momu no wanfa wo nsa ntom antwa aduane no bi a obi ntwa mehye wonu untumi nkasa wo maame ama aduane enu nti ebisi katasko asma na o kan say nia onim lobbying nia oyusu brofo was competent nia oye competent obetumi awura connex mu atwe niema no ono no obenya biribi enti nya de emane enti say I was say yade ye competent lenses no obi afa ne de she say obi afa ne competent lens na yehunu ntokura egu aban mu on say ye ko school no na your lenses bi wo ha ade ehunta no one say lens na microscope ne sa na ema no enti no this time round no yenye sabi obi amfa ne lenses no nhye na yenhwe what are the strategic opportunities are competitive nema ben and Nkoranza ye wa ye betime use no de akopeni ayepe what I say nema ben ma ye competitively no ye wa advantage e chain obia Ghana ha e wo say ye sha say identify sa nema no ye hunu sa nema no a e be boya ma ye hunu say ene if ye wo nema we dia ade we buy ekrom ha ebe boaye ama bibia konkan oba mayen kobra tip of fire crado ye ba nkomo pi e wa kire de beba ade akye bia ye live e wo YouTube ye live e wo Facebook join here na oni ye ne entu anamo e wo ha anopen so ye kwa basese ya God of Africa of Adea Akye ne yatiefoɔ sɛ wotie ɛyɛ radio na ɛyɛ Sompa 93.1 FM mokɔ Nkoranza important mu Sompa Nkoranza ɛnso ɛfa dwumadie live ɛno so yɛ 90.7 ɔmo ɛnso gusu a ɔmo fa dwumadie no saa so na TV no ɛyɛ Sompa TV wokɔ Facebook ɛyɛ Sompa 93.1 FM aba bia bɛfa bia no wo nso betimi nya na bibia timi akɔ na so to Facebook ne so wo bɛ like wo bɛ share na afro comment ahodo no ɛnso atimi aba akioko banja jamfini me di my friend Ricardo Vaz me and I'm a dear fee 7 we are corner fi later kinaba na fi latest ni nano what me di from ne enso timi e de abrenya no e said the normal enso ti kwamara ne nsem bebre o ha obe wurom na enso timi di aba sanso na fi 7 no bebre o ha enso ye betimi wurom na fi de ho nsensem enso atimi e de aba se mere ba mu e be ko na fi akodi nkomo with FIFA referee bia
or see the real Musi Jumano or my Juman answer den diamano James say when Johnny Juma denim answer to me Edia 20 nano Yebeko Yaka Coffee Homes and Sem Edia Banansemu any taste a Gaka fono and so air to Ayubia or Babe Shena Fe Gakano or Babe Tutu to Nioma Amanioma and so etimia no and after say election no and so to me bass no couldn't be back at the man for no ye fighting as the Biako Nianko Jinti Moody yes a Gaka and so etimi ye DNT Karina and see etimi who now if you demayashi ye tea for near chef no and a former chairman by the Magaka or Penny friend Alhaji Raji and so any Dean Komo and the exchange him say oh my the details of Gaka DNT ye tea the S Gaka in Nano on farmer enough ye intimi who ye didn't come on you be and come on and to me that Alhaji Raji on Gaka the so we say you know the two ya works in consonance with the GFA, making sure that we raise the standard of Ghana football. They work together as a body, together with the Ghana Football Association. That is what it's supposed to be. I know any someone Alhaji Raji and so are two jar and none of pay young some no and a man and so our Jumadi and so na dear Casnessa leaders no and so to me our Gaka never so mo ya to badiamo me and so mutimi and also Alhaji Raji and so Eddie Komo and my medical dynamics that's as it. Bigger one that's as it or na and so connoisseur someone son the most of the son and since the most is also almost not SSA the only thing the leadership of opposition I don't want some class worship government come that's as it on worship most obey now most Gaka influence a Gaka war about 20-25 years back no white influence and no any someone former Gaka chairman Alhaji Raji and so Adea Tuja to John and San and a pound for say Omuhe no Muntimi Dane Daniel Mobi Nyoma no Moyeno years ago no Omuntimina for Munchemu Kinana Bibiano and Timin Kanasa de Gaka is here powerful no in Timin Sanya and Nasu Bim Haji Radi and our taste or no and so Edin Komo na Fred Papu a former a Bagani football anymore what did Juma Mua Chefe Gran or Baby Vice President Dia I didn't Komo and so our Jumadi wedding Komo and so their fat Gaka na on Gaka president no reference John say and Fred Papu that's where can at the final. Oh, well, of course, the clubs have got their many teething problems there. Gaka is basically a welfare body. So beyond the welfare of the clubs, there are also issues and challenges in our football. So I'm sure not just Gaka, but together with the GFA, they will rally together as a team and then share ideas and then, as it were, hold very productive discussions with the minister on the way forward, So it has to be teamwork. It's all about teamwork and dialogue. And no, and someone vice president and the Ghana Football Association former and so etimi two and Bobby and so etimi or Gaka and some no Jean Twasu near Ninkomo na ye Twasu near Medin Komo de Ameko Achimambadu aso and Ajimambadu aso ya mekono eye komodia ono enso edin komo e de efa ye minister etimi abodi din say okọ ne ye veti na panifo agitumu a obeba na afo ba be ye first minister opania Jafano Kofi Adams wodi ne ho komo na Ajimambadu Oka at the 4 penny. Well, that's the way to go because he's coming to work for the youth and especially journalists, footballers, and boxers, athletes, and all the people. So when he got the opportunity to be here, it's in the right direction. It's just to add that we can speak about him. He should go for his vetting, the vetting, and let's see what will happen if he's cleared and come. Then we see his aims and the ambitions that he have for the nation, and from there going, we talk about him. But we wish him luck. He's a very tough guy. He's worked with Lawrence. He was a youth organizer of the party as well, and he has been a minister as well. So he knows the ins and the outs, and we are wishing him well that it's football we will prioritize because I'm a footballer, but we have other sports that he needs to look after because we are in the country that some years back is about boxing who was taking the country afar. So we need to look everywhere, but for sure, when I'm a footballer, the priority is that the Blasters, then the 20, then the 17. I know ya remember do now turning kase
or can some honorable Kofi Adams and 24 body deans 17 or connect to Tonia or Baba Ye sports minister no chemus now on ye new ye other disciplines no to talk to name one day your football person to a bumper yes a football no you bet me akoye and sweat me and some more Ajimabadu and the two John Afro ye no draw ne baso Ghana and Kobe Ajimabadu say what happened dear what happened dear we can't afford to miss. Unfortunately, that 2024 the year has been very difficult for us and the FA as well. We were not able to qualify for the CHAN. We were not able to qualify for the AFCON as well. And in the World Cup race, we are still in. We can't afford not to go to World Cup. So I know Yajima, but do some more the two jar. Yeah, Bobby and some was 2024 and the Ankoya and Farmer Ghana. Name World Cup winning the Kimiko, Mexico, Canada, and US. Oh, mo Ajima Badu ade tu dwa me de ho sem no ade eto ne me na e wodwuma de ne so tin wuram na afemi wura club shoes na me fan sem no ento anim dia Babiani Go Stars head coach je fe ne Frempong man so se nanu adom lusu ye ade tiale gon si sei asane kotoko so atima be frabes das ro nenso se o mbetimi agili nemo ma menko ahoma ne so won na me ni FIFA referee Abdulatif Kadre ni nkomo metetete say see adwuma no wagya you so see referee adwuma no onye biem na die nti na onye biem no ma menko ref memo akaba na no pay the ba Sompa TV Sompa FM so na me gidi say umpom ye Sompa Sports yeda nyame ase anopo na metete say yes wo see FIFA referee den ko bi a wa fra duru tru so ye FIFA referee de ka wo ko wanimu anesa ba yetete say wo see adwuma no kra wagyae na unye biem de ba asem na aba u jai referee yi yo mina me da se adwuma de ka obi ya o ye pe obese nani metna te no ase eni no bi e ko so no na embo ame no me decide say ene referee no wana watina se ena wadi sade se babi ade ne kono mi se wani nhye da nye ho nti adwuma no ujai na ye den nyoma eni ye nche sa nyoma ni bi sade unya match ni bi ni si kura ni match ni bi ana se e den nti na ujai adwuma no eni na aka ho na ete resi ni se obi ani se ho se ni adwuma ni na se ni de kuna ina pa beton na osu benye bia kona wa osu eni ade no na ocho na yenye ma obi nko na wonko ade ate obi ntawatem ye temko bi atem ete 90.7 na ode tembia no mboni awaye obi nso na ya fa on time ntino metina na me imagine say famno cha no ejai ntino omumpa ma o ma omupese omode ma o nti sisi we ground ni match kra Pacha David, actually, near Babes Sateno, you read 2023 2024, Babes Sate 2024 2025, you know, and I'm elected at the my resign. There's a last season now, boss, I'm mafia tactics now, I'm being kono. At the moment, at the time, the boss is about Mono and a Sate. You know, by the do that time the both FIFA badge in 2019. It's from 2019 bana and started. You know, it did last 2023-2024 and I started by and I to FIFA badge in the budget. And the other listener corner. FIFA limited the didn't number 1 on the face. Inti ombeshi ni Adea Akye Abia. Na obi a woni se wo FIFA badge dada. Inti ni baby awda. Na obi so from person omede ne baninti. Na de wudi ko sharp e baby. Se be ya wudi e be na wudi nka ho. Na so unfortunately for them no. E ba e na me bi ka ho. Na me bi ka ho no. San ko fokro na hu se di ne ba e no. Enye omo de omo mama emo ka se de na di bae eni na metie nti 2024 2025 season never start no
obi tia me na so a nipa ko ne panimpa a me so mle o panimpa o ka tell me say afi we ni de o ba di de on be ni say o ye fitness test no e paase o che exam e paase o ye de ya o de o pa no so bia ma nipa ba di de on be and you see me imagine say eno de mo dada ni o ka ti ni na mo it's no say o person say what you nipa ba into no person back to class 1 no dey be class 1 market dey me am who say enche ma be say wa kwa ko do through na ya sa do aba from the demotion into no men na ho ma sa de ne be me into na me am resign na me kele te ma o wudi dey say why panimu bi boni ana say kasa tra obi ne dey say kasa no mo dey wana say o ma to bibia ma mpacho me mo de obi ande me ka. Oh, okay. Now no. Yeah, omutua before the almost in market no. 2024 2025. E kana na de ewo mu no. Omutua that 2024 2025 in market no. Omutua ni na. Obi ande me ka. Me jaw mo akokra but me so say future to say for Sompa ma pesa wo ye no. Bede me majuma data ana no me say me obi abon ntino me ever ready say refuge for me no mo ye juma le batu ho asi o te tendia no eni dia kaka me nya ye no my ready say eni e bia no me se meboa ama me nya nketo anu so a mo wa ki be pa no o mo so nya de ni nya ye no me da se bat ma musa we last na ko o he Ghana ye referees na referee wo Ghana na wo future ye wo future na ne ma e ha ye ne ye ta Adea me ka te ama me dia be resign no yimu no ndia ma tambia no ye ko ye ti tambia no ye ko ye ti Sompa Sports. Because of when you call of a summer collab, if you are the on plan, Baba. Into Ba, I think on Sabbath, I see some Waba. Into minimum, name of what you I think I mean, no. Much is never done because of the woman Yanapola, it's your uncle. Nkolana muma ono no so na e nkolana o de na ba foto no ono pese omoko nti wo se eno no so no kifa ne ka no on se bibia mu ye wo experience yes nti ya fe ya start na ye sa ye nkolana fe na ye sa ba no nti e sta na tembia na be ko no se na ye nko nti sa dia Ghana ye yo fita go sa so de compare le she Europe ni England no na ba kwa aboa o mo ba na boa o mo to show me if you think Kasanka Banan come to Nasa. Focus will be in the back of the was of men and what you see back. In England, Nessa about in Central West Nasa. A tiny normally as an emano, but it's not in yes attitude before another. In Tina Martin Bian by and to sank a refugee to future. Mate ref yebesa ba bi me na mre ni ntina mbesa me jiwe ne quick who dey ntia wo se wo de oduma di ato ntia yebesa ba na ya gitremu ni ye why me da se pa eno ye FIFA referee Latif Abdul Kadir na tene ka se odinko bezo gitremu se o time do so ntia adwuma no nya bi kura nye o ye FIFA referee na ye ma onko dibia na wo no nya ade ndino za na tie ndu de ma me nko amanoni mra o me ba full time neswa na me di latest no ya kan na no enso timi e dia ba letter kin na ye krado na chese oba my presentation ni na obani me ma wakwa ba biem me da se papa se bibia boko me adom se de ya sori anopa na ya lazy mi ma betina di e de ya bibia ye kama ade no se ye nka se ko but wo hwe treatment na e de mo na ye wo minim na wan kasa wo wako wasu traffic ya so ho ni ye tie free on tu nkokra kwa home TNT obeja ho akọ ye ma wo nkobi o nkroma krozo ai nje ye ma wo nkobi si ye ma nkobi na wo obedi bo minim ne yakọ ye ti ho no ntino sa na sitie me de sure say nsem bibiri wa mono ne nsem bibiri wa mono ne batun say enra okọ Rabat Morocco me pese Rans de
Rabat video no to Facebook to so na ye hwede wi a no man si ko e se Ghana nya ya bank ba he no be say na me hu o ana ma ehime no because nanu ya me ko d'Ivoire ha ya no ma na e wo d'Ivoire no ne enjoyment ko so ko d'Ivoire no na nka me hwehwe se no be sisi na Morocco no na blasters da bi ko kuma on ko Morocco blasters because Morocco no tie Morocco na Africa bro cheni bia o wa me say ade Rabat de dia TV no so no Rabat ni ze me ni boss kana o mama ya yi kwasi apia mazoa Rabat ze me ya kwasi apia mazoa na me ko Sudan ze Ghana in na Ghana for do them dem pai boko tanachi okay because there's them Morocco Kenya ko ni pai bo chen Sudan for so mo no de o nze enya yi bia sa ntimi ko coach champion na se mikro kra no man sa bag na o le mi ko e mazoa from journalist na bia ko ye later ye ni ko wa amona ne ye ko no fe ya de amona ne some na live on your golden super mega dial 93.1 Sompa ana wasugu so wuti no ana pe de soba wuto bebre and ya body to na fe o ma hene asaba be to so bio na what de dia akanon so de people so kama na fe bibia so let me akupato wadarba me mama abrant for the name da Silva Santo Junior Mokida Cruzade ne Madinho osakan Edma Al Hilal Boboko no e was Saudi Arabia na me pato right the thing and name and me confirm the masa Al Hilal Boko no mugo so and abrant the thing ko so the player abrant here for the name no won be to the contract mo na for be free agent le be bia o so de ni che no wo de ni atre na na pato ba me fan to the say abrant here for the name and the former club Santos Boboko no also our Brazil o ma di komo e ma personal terms as we to ya juma enti name return in the meantime for the rest of the season na fe we to be kan that about Santos Boboko na be bia so e to ba ko e de ama Santos enti name according to report I don't pay me say ka part say or terminated the contract with Al Hilal Boko no now we a free agent na be patron name ababe the medicals e de ama Santos Boboko no enti motion picture na ya dia to Facebook no so na time na name e ya kra no sia kan Edma Santos Boboko na Barcelona Boboko no be fa apprentice for the name and fi Santos Boboko no ko sia kan etim ma Barca Boboko no ana fe name return no e just ana dia to TV no so no enti wadaro man pacho e ya Sompa TV what just here ana fe oko YouTube no so e ya Sompa TV no pomade etma subscribe on the Facebook no e ya Sompa 93.1 FM enti who follow now share now to message the bana fe kenkan eso dama ama bibia so that ma kwenti nema e ya koda na already no won say ofrio as a boy or return as a man na femi paton with bojuma eso dama Santo Boboko no ma fi say afi pelo control the costa here Edma Al Hilal Boboko no e 100 million euros ana afi bia nema no de 2 years now okoko spend I was Saudi Arabia no abrantly did 200 million euros now so or person returning to the club no I was say abrantly no 100 million euros now kana kobeje I was Al Hilal Boboko no and perform also 8 million first kind of fana fe o ma jai half e jama nema are returning to Brazil akwakosi akan e jama Santo Boboko no na contract in the meantime for the rest of the season and nema be si akan e jama Santo Boboko no tene kakra me patron no pay and also Eba Rans mame abrante the thing and so any Balotelli Bewa what you say Mario Balotelli Bewa be say kan Edma Jenwa Boboko na Jenwa Boboko no na me patron the thing and patron Vera or no I former captain ma Arsenal Boboko no one abrante for the Balotelli Asia kan Edma Manchester City Boboko na bra or free Arsenal Boboko ko sia kan and some Edma Manchester City Boboko no and already to the Patrick Abia manager at the Amateur Boboko no one and photo the gasa Mario Balotelli or former teammate no or ya available now say the patro strikers one kwatri the Amateur Boboko no etibaya and ka already to the very ya bomote na ya brand up no wait to you should have said the pia goes no obet me up at the Amateur Boboko no already to the Mario Balotelli baya masa sabi ensemunkwa ana brand 80 e wa January Boboko no say ni agent no stamp already
to the Mario Balotelli, on to me Society, what did Mobokumu, and to a quantity AC Monza Bobokuno, on a Venetia Cat Bobokuno, some more strikers there, already to the Mario Balotelli Bay available, for Bestia Caso Demomo, and the Empen for the Joe, some Mobetumafa, already to the Mario Balotelli, and my brand to the sweat to my Bombonafe, while the Portugal Venetia Cacho Bobokuno, now a brand Jamie Patromon for the picture Bacono, and Fanto TV, so Ubahuna, what I say, striker pa, would Jamon, no Siakai, our Italians, Aka to the moon, would the motion of football away, a better way to Makamika, no way to boss short to not to match the ghost, no, at the Matam of Bobokuno, a brand sorry, and some one warrior, our Italy home, Menterica. Another panel so bar, young one to my soul, way to better so. Mommy, a brand Alejandro Garnacho Ferrara, a blue Sakai at about Manchester United, Bobokuno. Now, I'm a patron, Napoli Bobokuno, already to the criminality Giovanni Mana, a sporting director, the Napoli Bobokuno, Anna Lorano, a contact Manchester United and paid for, and Obutin Common, Napoli Bobokuno, what must offer, what made by Manchester United Bobokuno, a year 55 million euros, and yes. Napoli Bobo could have Pomatain, and about Manchester United Bobo Kuno, and no already starting Radcliffe, and already to Omar Berata, and an imperative for Patas, Sikana Napoli Bobo Kundiaba for the Argentine International, already to Alejandro Garnacho Ferraro, a Fiat San Monum, and Nadia Sombet to Nemum, catching Napoli Bobo could say, deal no submit to my possible, or Momatain, or more rich 65 million euros, 65 million euros. And yes, me patron Manchester United Bobokono, one by Jansana Bronte Fen Alejandro Garnacho Ferrara, or Metreta Bronte the Sun, Moncasiakai, and from Napoli Bocono, Napoli imperative for ready to the criminality or Till Orientes, and an imperative for one more sick Beda, Sassika, what the Intimina, and so and from Manchester United Bobokono, and Thomas Satia sign, none patron of pay, report Messeka Patasa, Chelsea Bobokono, a contacted Manchester United Bobokono. Now that's the South contracted Manchester United Bobokuno. Manchester United and paid for and so forth. This a Chelsea and paid for it to be just 70 million euros. After the Bronte Alejandro Garnacho Ferrara, or Metreta Bronte the Sobesakai, and some former Chelsea Bobokuno, and to now contact Sabacoso between Chelsea Bobokuno and Manchester United Bobokuno, a bit of a basta of Phenomenina, one bit of a two more say, not Christopher Lanning Kuku, Akosaka. Manchester United Bobo Kunafe, Abronte di Tine Alejandro Garnacho, Ababe Sakai, and some about Chelsea Bobo couldn't take a car, be patron play, and also Alpa, or Facebook Reswa, Sompa 93.1 FM, not Fay, oh, now share, now to message to the bar, and now for Pachoco YouTube, and your Sompa TV, now subscriber, and so Tame, come on, Fay, and yes, some that work with me, Patrick, so for me, now you're the 70B, and so Pakama Palma, that's some. Me ko June Febobo Kodemo, June Febobo Koda confirm a official, a Brante Renato Vega Parma, a player, Sakai at the Amateur Sibobokono, a more partner for the rest of the scene, a Brante de Babasakai at the Matthew Ventu Bobokono, and to the City Craft as well, contract, and so the Matthew Febobokono, now a back costing June Febokono 5 million euros for the loan deal of the Portuguese international, already to Renato Vega. Palma, me patron papa, then the John and Dano, on one castle, the sign agent, your friend Nelson, Vega, on one castle, and the sign agent, Edmund Bay, Artisan, or trigger deals I want to Edema Brantford, Renato Vega, and for the rest of the scene, we patron Febobokono, 5 million euros for the loan deal of the Portuguese international fee. I brought them, that's way to Messiakai at the Amaju Febobokono into the picture, and the tattoo Facebook, that's what I don't pay. Yeah, what man, that's what we had to metal. Aston Villa Bobo Kunaso, yeah, my main fan to the Aston Villa Bobo Kuno, woman is in perform, that's what Abba Tinkoma said a beer, me patron better, I'm a better the thing, and so I saw the starting bell hole, that's what my panafe, or Baba Siakai to my Aston Villa Bobo Kuno, now on personal terms, no, already to the night, Emery at the barriers and Villa,
ɛso ne aberanteɛ no asa de sasi ɛso etuma wie ama sɛsɛ deɛ aka de samuni chelsea pe de fɔbɛ chelsea na fɛ ɔmo etuma wie kama na fa aberanteɛ fi na asa de sasi akɔkɔsi akan ɛde ama aston villa bobo kɔni ntɛri kakra ɛno no pɛ ne so ba aston villa mpɛ de fasa contact already den ɛne Jorge Augustino Paulo Mendes to do no fɛ no Jorge Mendes one day agent ɛde ma aberanteɛ ne din ɛne yawo sosa Felix Seguera osi akan ɛde ma chelsea bobo kɔnɔ to do no fɛ no yawo Felix dan aberanteɛ de so mɛsi akan ɛnfama aston villa bobo kɔni tuoni kakra ɛno no pɛ ne so ba yɛn wɔn tuma so tɛma wo yɛ tɛmɛ so me kɔ bɛn mu nkyɛn bobo kɔda so yɛ me kɔ kɔ yɛ tuma ba wudu bɛn mu nkyɛn bobo kɔda ɛnkyɛn me pɔtɔ mu number 1 goalkeeper already did Manuel Peter Noya and Penfoba confirmation or the pen as a kratas where started the contract at the Bermunchin Bobo Kono till 2026. None of Pato Bermunchin put for more plus and say or more 3 goalkeepers. Now me Pato de Tier or more monitors 3 goalkeepers no or more Pobia or better Society already ding and Manuel Peter Noya say Namia Dona the contract could have here. No one to be to bio so and second from Bermunchin Bobo Kona. One better goalkeeper me patrol wait me to the standard of already doing and Manuel Peter no ya no fay on some that person already doing and Manuel no ya no and patrol me fan to the no person Abraham for Daniel Perez ay assistant goalkeeper at the Bermunchin to the Bobo Kono. I don't tell for Alexander Rubino. As a goalkeeper, or no, that's your kind of Bermunchin, no mom, or more Tennyson Cobolon deal. From us to God, Bobo Kono, and of Jonas Ubich. Also, Jonas Ubich, and I want to show them on the picture now, and at that TV, and pay the 4 parts as a 3 goalkeepers, or more monitor, me patro there, or better many to the level of already to the Manuel Pitano, so retire some goalkeeper and a better photo. At about Bermunchin Bobo Kono, now still me patrol goalkeeping market, and now that's what my attention every goalkeeper for the Bat Van Brogan or Stakain at the Brighton Bobo Kono, start goalkeeper. So Bermunchin put the focus one, no money Tasebia, Namia Tuna already ding, and a Manuel Pitano, Yanu Biwa, or better Panafe, Wababe Siakain, now so Taba Bermunchin Bobo couldn't take a car, and on a permanent sector, Yang went to my soul, Taba, we had to so Facebook, so I have some 93.1. Now we follow Anafe Pato Sompa TV or YouTube also. Now also Kabanafe, Yetuma, Nana Peso, Taba, we had to better so. Matoba men fan to the Bassa already till a weird de la Fuente. I am not teacher the most pain and Perifo Patas the Juma, Wakakuya, our European champions with them now already deserve stars or motivate to the catch anafe or the pen, a secret task where study contract now at the most pain, not sentiment, me Pato Yamama, I'm me Pato coach now. The contract extension with me, and perform that's by your official announcement. Already thing and some many Louis de la Febeto at my Juma as many Chadi must be not set to know. Now me at 2026 World Cup. One in a discipline echo now Spain 40 day passer with a year disco South Coach will be to my brother the World Cup and over to my Kosovo America which Memino or my cocktail not be Biasway to my way at the must be not set to Tedeka car and on a pencil bar. Mammy Abrantia for the Victor Oko Boniface, a player. Osiaka at the Mapaya all falling Fakus and Bobo Kono. The picture on the Daton, a screen national, and that's the good talk with Pato Brantier, Wadaro Saudi Arabia, already to the Cristiano, Ronaldo dos Santos Aveiro, El Temperano, Rapido Bokina, El Bicho, Tono Fedisi, Ronaldo the club, and Nasser Boku the Sa, Omope Nigeria, Brante Bonapa, not for what to be him when he went to Mount Tontano, at about and Nasser Boku the Sikabia, up to the Pebiano. The man na offer na wo de ma Brante for the Victor company face was kan and the Fakus and Bobo kuna no thing and ya secretary no patrol Fakus and put the fast at a replacement for so much the basa an African man says he can way ababenta pro studio e bia na Brante na the decision for call wo kwakosi kan and so taba am master Bobo couldn't table replacement what as here na Brante won say Brante a ye for Hakimi Akraf Juma oye the Japade nyina wotene mame din eto so Brante we so na Japade nyina wotene mame ane ne papa din
ana dia to so ntie twa de ka ekodi mame akansum na nsen ge bi ne te na person ye sa yi on person odada brant danka oje brant de japade o mo kohwe mu a brant de japade gina eye na wo fo din to ge na ye study pa no wajai ge no enso Germany abotire mu what na mema ne ema brant de times up and that's a good talk. The 35th edition of African Cup of Nations. Na me atuma na baso ewo Morocco na no draw no beto ja what na yentie the president for Confederation of African Football Ora and Dini Patrice Motsepe. Gratitude to His Majesty King Mohammed VI. May God assist him. The deep gratitude of the 54 African member associations that represent 54 African countries to the government of Morocco, the people of Morocco, and a very special pride for those of us who are involved in football for the good work that our brother Fawzi Leksha is doing. Can we clap hands for him? Okay, until I already didn't Patrice Motsepe or no president Edema Calf. Next time, and what did to John me patron Yami Atuma about 9:30 near Betasia. All this more details no about Banemon Pacho, which groups now, which countries me patron other groups now to say yes. I know your ship and that's a good talk. Nemum, we want to entry by National TV, so no other, and near Ghana. Says Ghana, we want to entry what you say. Oko Parliament, Africa Parliament will foot more Ghana and Kaon into Alcona, me patrioto ja, Morocco, the Niger Ghana, Ebesiakan Group A, Morocco, Mali, Zambia, and Comoros Group A, Group B, Egypt, South Africa, Angola, Anafe Zimbabwe, Nemon Pacono, drawn and Nutrito, Rabat, Morocco, no, Yenya 20 coaches are, you invite Thomas Rafe, among 4 money, National Group C, Nigeria, Tunisia, Uganda, Tanzania, Omunina Kwaf Konibio, Afro Group D, Senegal, Democratic Republic of Congo, Benin, Anafe Botswana, Orobo Group E, Yemenia Oduya, Burkina Faso, Equatorial Guinea, Anafe Sudan, Anafe Group F, La Côte d'Ivoire, Cameroon, Gabon, Anafe Mozambique, way enemy patrol countries of Okona for Bokosiakai, out the 35th edition of African Cup of Nations. More Revisa 2015 and course of Morocco for a hosting Nasu Ibolanti and a Mori Chatiasa, or one Casa the number hosting Naso, Wamosha Yadiana Abana, the one thing Morocco for no intimate containing Ebola, a woman Cromon or Mori Chatia, and I'm at 10 years' time, or more that's it, the tournament now, Wamo Babe hosting tea, and we have a free Afcon emotion by Nami Atuma 9:30. All this and more, the details will be spread on the show live with the Gotin Super Becatal 93.1. Somebody and you. Na Food and Drugs Authority do almost stamp esisu die amafo eyichiro cheze yare kwankro na abekina oso ni nyankopon na yise nro ya kire menu akọ drugstore ana herbal shop bia ko pese nro ibito Esmond Born Herbal Mixture, Esmond Malamis, Esmond Co Mixture ena Esmond Pan Herbal Mixture enro hodo nyina yichire herbal center da Roma no de bedwaso eho ya bibiduro so yekuku dama so fuma mama Esther ne kofa bai Esmond Born Herbal Mixture ye duro bi etimi yefu yare pa tichiru no osa obeje tum yefu yare bia ye pa yi sanse we yefun yo ya no afi osia obi ehun moboda na sunya Esmond Born Herbal Mixture ye betuasia makra Esmond Maramis ye malaria dro tata hwe abedwaso na tu typhoid fever se ene jaundice se ye malaria pa na etete wo de bomodin asani monimu ya ubekokoto Esmond Maramis wo haw ni nyina bebe na wiye sabada ho pa de a menhwe ma okrama bekawo na tie Esmond Co Mixture ye kokoduro papa mafo jetuma edi wadanse emfa wo ni babie kokko na fifiri oni paduem ebe hye ni nyina se prekope afi Esmond Pan
herbal mixture yesan won capsules eno no eye ntini mu adwuma waposo usisi echi ba bi atwetwe wo ni nyina ebem wagina manam so peme wo ye be ma omode mo no nso ani won paso bo mode so benya adure bi ato yichire herbal center e wo yichire spiritual cream na ye nsenkyerene ahodo amanfo edi ho adanse na yichire herbal bar eye nnompenu mu adwuma waposo ba bia yichire herbal center so ye no wadra feel like chapel international sorry fie ho a ebe public park roman school na echi ho afi adwedwam so yichire herbal center ene dwakase ne di animhwe benya bi so to family herbal shop ena so mami route ho e wo dwafire service station ho a free yichire herbal center for ahomaiso 0246 775319 0246 775319 yichire herbal center di onyame kan ene bebem yichire herbal center onyankopon no yaresafo mpanyinfo kan ayamwa se bibi nsikwa sanso na mpane ampa ni nuane ampa maye odasani a moje di me hu ntwie nko ade e wo se me bɔ me ho ban fama didie mu menumu ene mennamu me ane bɔ mochichie no se me firi nsu ase be ka kire wo se odenkyem kwa akura ye ni machinje me nua ba ma me secret nyina ne okoje aman prekese herbal powder ne mixture ne capsules na manoma ma me ho aye din matu mire na wiu nyabotere na me kire osie no say diabetes pressure candidiasis gonorrhea odepu a me kire mu white ene nnamu nsayare bie wo nipaduanim me nua mema mu amahoden wo fem mode boss anamu agem mode ane okoje aman prekese herbal powder me nua ma mu so amaten kaira mu konfikira mote yaw me kire mu a menstrual pains atadwe mo so mate denne mo momodena na mo kope okoje aman prekese herbal powder ne capsules ene ne mixture na mu bobi ne betu ase kra adura meka ho asemi na na mo frɛ ne bubu adaban asimintano no ebo adwuma yi enye no nko ye wo okoje aman ko powder surgery edi koko hu dwuma sɛ ya yamtim sisi yare minimu kwa aniposa uja wona ya moja nko a babia koko na didi bia no odia ne okoje aman ko powder kai se eye mixture ena capsules adroni ni adabirijo herbal capsules mixture eni ne tin ya duro soron kokora Dr. Ado spiritual and physical herbal center diaba sauda femse team enye kasa bomodena na kojibi na obesara sore brane hwehwe ye kira kwan won Nkoranza kumsa domase nearby Kikimi sport apenchire mufo betima frɛ Dr. Ado wo sa kasa homa maiso 02578201188 ana 05470374775 shenen suma me say we physical and spiritual works odia ne se obeko nanim na wa solve problems Dr. Ado spiritual and physical herbal center abibidrofo nyina headquarters no
and the net said you would can't consume not this one. Yes, sir. Quebis Educational Complex. Yeah, a free crèche, nursery, KG, primary, any junior high school. No, and I say, dear, what is senior high school? Na kahuno. And you know, say Quebis Educational Complex for no yadi and with Ghana Education Service. Now, one share power, dear be senior high school, and Nuti na wash shaman saying you know, say, or bachelor, Quebis Senior High School, Tertiary Streets. Our phone Yashafui, Mobi sending Yankupo Domunya, and Nutika and admission air cost, additional for free SHS 1, 2, and 3. One of courses near general arts, general science, home economics, any business, transfer, any Obi or what in a fiat. So, what you want? One more hostel facility, my one free chichi and a bench, now a banu one senior high school, Abrosino dia. Hey, oh, come back this yakeke. Quebec Senior High School, a church for na Benkitasuya, who's what the chim. Now, Nimina Posuna Posua, Wabetro, Amawakawasi, simple. Quebec Senior High School, one Crescent New Magazine, Tetchman Road, Offrey Quebec Educational Complex, Pet. Now, we'll call Quebec Senior High School. And our friend one was 024-887-6028 and 0553 959997. Quebec Senior High School, Center of Knowledge. Dear Waguano, and no one which are Sompa. The mining 90.7 President Kufuado I can now watch it. I'm gonna feel kunya so no or my license bebro oha. I'm for concerns bebre. I'm for concern say Ghana ha no nkrofo beje license no ye koye mining. Omo kwa instead of be proper mining no na omadana no galamsey. Ebi nso argument ne say galamsey no ana proper mine yo galamsey o ni nyina science ase ese natural resources en kankan galamsey na ewo mu no enti amanfo bi kan say President Anado Dankwa Akufo-Addo ade ba ko egu na ban eye galamsey ne mining sem ya enti nka osuro bibia enka mining de e wo say osuro no pa nanso na breso kra na wotwe a edi awiye obekro no e no man license akese e de man krofo say wo monko enkotu agude e wo ho ebi say yesuro ye kroyi ye bekọ akodane galamsey awo bo adwuma pa wow right enti anope fa ye wuramu yes nipa bebra express surprise say in the last 1 week President Akufo-Addo okofie no. It may be legal, it may be lawful, but if you morally no, and sasankoma these licenses and so but be as it may, why ye fire room yedimun komokakra. Wow. Nana medasipi ewo anope kwenya odi ama me ye chia na nanoma trankonya.
yɛda twɛdi ampo nyankopɔn sɛ Nkoranza sɛ nneɛma ɛkɔ nkan paa asomdwie afa ntoma afira ɛnsaa na ne yɛ nyinaa yɛpɛ yɛkyi asɔfoɔ mpanimfoɔ wɔ kuro yi mu yɛkyi ɔmo nyinaa na nɔpɛ de fan club fo nyinaa nana yes sir media in my own opinion no sɛ ne yɛ po bi am na ma license ananka nyɛ nanado sure the reason being is oba na de ba kwa oweji war authority aye pa na we so di ho kon na ye galamsey any mining activities na for so to speak na ade a fight na be wi no asa ama more license woni ma bibra o dwene ho ye to so mienu so kra so no to the extent say even baby na ye see ntu agudie kra no forest reserve mani nsuo ho ne yayi nyina no edu time bi no na amanfo tu ayi nyina ho mbra ne bi kwese san no e ma amanfo ko ba bi ni si yeko so that's my own opinion that notwithstanding the oye ni nyina so de wohwemu a na ya de se mbra kwan so e na oyeye enti na ne ye hwe se ene akose more than 100 mining related licenses issued in the final week of the Akufo-Addo's government na se ebra na na do obefra konya so no naka kra bia wona nim no aye bebie amanfo hu no eho ene o ma amanfo tumi krata otumi di tu agudie ne agudie ho nsensem a otumi di hu wuram no ode maaye na no ne ba behwem na ne ye ka se ye ni agyenbo ne bia ye kire agyen se de agyen se de wo kire wagyen sa ne ye so ye kire agyen na ye so ye ndidi atem na fact no ene ye de ni nyina ba se de ye tie anunti ene ya na brebia ma ye huri edi kan no ewo enhihede mu no na se ye kwa ye nhwe de animu no na ye hwe ade ba kwa ese Ghana ba bia duru no na de ntia ma me kasa na ye kɔ ye animu be hu de ntia ma me kasa na me expect na nado no as politics ana bibie ne de me kan no kra ban sesi ahwe galamsey map no o hawa agudie a manfo tu e penhusika politics na wurewura mu no hawo ni bia de aba no na edai amra ye tutu a ensuo na ye basa mra basa e affecting yama no eno we have galamsey map all the green no yeah quiet yes and available land yes green and na say milo no na ye galamsey say ye tutu say no eno na on to ba Facebook Sompa 90.7 obehu say galamsey map ezani ya tun ye da ho no ba behunu that video we office of president omo video omo na ye ntia the coat of arms na da ho no yes in the time omo say be fight against galamsey no and omo so this is a drone image yes that's an okay before nti ye ko anim kura dilapidation I say no kura no e ko anim che say de unhu right na ba na sa dia na ye hwe first one I even made me political you know to line just say na president Odi no crowd the two lines and also in order to fight galamsey na ye hwe de kokosi ya enti eno nie data from the Ghana Mining Repository shows that over 100 mining related licenses were issued in the last week of the former President Akufo-Addo's administration. And then ye can say aye to me krata edi tu agudie ani mu agudie mu nsesem nyina no wohwemu a ansa na aban atwa mu ne ba be free so no wa makro makro ha ne yachiri enkrata na se to me krata de ma manfo so metia tu agudie ene ho ne no mining related who say your mines no ya na nye gold nko bebre na ne yo eho ne ma bebre a eno no ha ene yachiri ena omampanyi dada Akufo-Addo odema ya ansa na wo free adwa so nanso na ye last minute no na obehu ho ensensem enti no say ye hwemu pa de a wa makra ha ene miensa 103 licenses ena ode o issue 2025 102 oha ene mienu no eno de otum say January 1st and January 6th ena o sign ye and that's what to make crata na ma omo and sakra na o mampanyi a wote so John Dramani Mahama kra o be so akofana mu na wo so na say waji atu in 2025 aye wo mu bosome ba akokra nyankwa wiye no ya ma licenses nko a ohane miensa na ohane miensa no mu ohane mienu no every January die di kan first to 6 ti ade chen ya na the new president no so no ya ma no ya de ni si adwa so enti sa ene esi etie right enti ye ko no ye hwe
Okay, so anyway must say na chiri correct. From 1st to 6th of January yama 102 licenses any de maye. And January 19th any de ba ko kan ho. So na ban your tissue wanya atena adwaso ne de ba kan say 103. Nti na na dan kwakufu ado o be free adwaso no 5 days or let's say 6 days before so we free adwaso no o ma 102 or ha enemy you know. Na every January 1st ekosi January 6th. And we are there ma 102 or hanim you know. And abako de January 19th and here bra no free adwaso aban foforo ede aban foforo abalo. Right. Nti yet was wa yenye analysis kakra. Enti we nyina kire se wo hwa aban yi osisu yi dia eye license na ba ko pe e na ono ne penso ye dia ma obi so beti atu agudie sesi e na ni nyina mu January ya na ye kan ye nko February ene eye emre ko na ni ehu dia ba eno achi ni susu no ade se we no these include 21 small scale mining licenses 8 prospecting licenses and mining support services licenses and the yama. When na say osi or small scale mine say they now can say galamso dear you and no adunu baako and a goodie hu ya nkasa ye de mankrata no and what twede omo de say prospecting yenkwohwehwe say gold no bi wo ha anase ni ho and it won so hwe and na the aka no licenses so we 21 we 8 3 103 no mu a and that the remaining almost so boa support almost so boa bia obi on ma we almost tantare ho almost so de eno no nti sa na say Ghana Echo okay nti ye hwe o mampanyi dada na kwakufu ado ebra oba be free adwaso no eye na wotwe a na oba be free adwaso no we want January 1st 2025 na mampanyi dada na kwakufu ado ti adwaso no licenses e ma ye no January 1st ye ma 67 aduesia enso right and January 1st aban no sign ye nkrata o sign say new year no sa manfo beti etu agudie ne ho ne ma e kan say de ya chirichiri mu no January 2nd there's a new year no bosumi ye wo mu ya da na tosumi enu and ye ma edu baako 11 license and after so January 3rd 2025 and also so no 19 edu enkron and January 6th ade bechi na we afra ko ya ne de foforo o mampanyi foro asiso na ye mampanyi de asiso na so o ma enum enti ye kabomu a eye oha ani mienu 102 and another dankwa ne na wotwe a ode ba be frɛ adwaso no ode enkrato ode ma amanfo to me krato ode mom so betumi atu agudie eno no after the fight ni nyina no the report ode ma ni 102 and ode mom so mkonkotu yes wa fight awie sese nana se ye hwe Ghana ha nyina agudie tu enkrata a ye de ama amanfo pa eye 2127 right 2127 empimienu achirepo oha ani aduson ene ye de ama aduonu nson aduonu enson ne de ama amanfo so metin atu agudie o Ghana ha before nanado after nanado even till now ye kan nyabo ma de ye woni 2127 and so ye fight galamsey a say ye niama anyway right. And I say agudie too so when they active and so until ye active licenses and the diamond active in other words no e betima ba say enkrofo wo license no bi ba o manya share adwuma ase and we no na share adwuma ase the license o mo ya adwuma two we nya galamsey fo nana ye mama fonte say enye galamsey fo we ye wo na wo nkrata to me krata ase wetumi tu agudie na galamsey fo no mgu akire ne de e bi na obo ase esi ye no to mo amonim case ne de na say year 2025 and I see a DNA change to him. Say that year, shall say from 1995 to from 1995 at the end of firms are on said the damage say another year 95, 96, 97, 98, 99, never, sa 2000, a bass, the Biadiana chassis say a Pejako solo, 2019. 2019, no man penny that another Uncle Kufuado.
or be fight galamsey or vaji you know or no and chabreno and a chassis a peja ya ne biduru ha enie 2021 e ko kakra sa 2023 and last one 2024 and I say ni nyina ba be senti free ya e ba sa be duru na nya 103 all in all. No, this month and Kwana Yenya 103 by every 2019 and at the end of rise 2127 and rise pa good pa into do na shasi 2019 no eba 2021 no e wo soro pa yes e wo soro pa into every 2021 no e brase kakra 2020 eba 2022 no e brase kakra 2023 no na wo brase kakra 2024 na esama ne homene so ena 2025 ya yenya nko ba bia akra no ena sha shuto bedu ha no ye wo 20 ye was 103 the 2019 pa na peja pa sure the next one is shoot too strong between 2019 and 2021 the anything say ade ni gya so 2021 na besi be say 2023 na so ade say abafam kakra 2024 na be 2025 especially there na fe assign amana homere so bi so oko Facebook as Sompa 90.7 obehu ayi o say aya map no eda ho a kire said the identity at the end of 1995 2019 shim no more ababase ne ba ya na fe dia babe nti a mining situation by way of map and as a license no wo hwe said the drawings in the city a graph na say na esi etie right eti say ye kwa ye hwe consensus amanfo how wo sa eniema ade ye kokwan ade ne fa so no omo ha omo wo no ebie nie bi kan utimi se amanfo bebre na no ade se omo ewo how pa ewo niema ekoso no because omo hwe nsunsuan so a sa agudie tuo no ede bre oman na in fact omo nse one ye forest reserve na bia ye obo ade kwaye a odi amaye ni ade no ade se mining sa agudie tuo no se no ye toso bi ye nsuo no water bodies no ade se mining no se no and ye major concern pa wo ye kwaye any nsuo and say nsuo ahodo aye wo no ade se especially in the mining areas no I affect be anya mining because ye de aduro nugu ma ekọ ba bia and so so ye ba akọ amanfo agene ho pa de toso bi no se kura no ama eniema na nka Ghana etimi ne kwa mono ne konye sika kakra wo so no asanya sunsunsan so titru pa koko is as a mining areas ni mebre also aya na ehọ na ya na koko galaxy ne koso no also na koko no so wo pa also na niema ne mine ye ne koso de na aka no erunti ama ese no wo koko no kura na de na nka first yetimi ye ni nya do no ese ye ya target ye be set ni ye nya because a good yen tune no sense no ene niema bia ka bi kura de ton kura e de ya fo no bi kura ton mo sase no ai sefo se eye yi pa enti wo hwemu a be se eye enfie be se adunu ebani no be 2 decades ebani no Ghana wo hwemu ye koko no enya de se ye set target kura na yetimi nya enu achi ni susu no eniema ye de kwa ama no ne na nke nya so mfaso no ese wutim se so atepa which koko eka ho esa se agudie tuo no sei sa eniema na naturally ye wa letimi nya ba bigina no na eno ne ye hwe ohawa sa eniema we susu no de ba pa de bebre na asuro se anhwe ya se de esi tu agudie gidigidi pesika ene ye de so ne ade no ebe akrama me yenso ni nyina akora awe ensuo ne ebe hwe omusuru pa enu achi ni susu kra no eba sa na yensuo no de yenya etenetene koi no ansa ne ye benuma na de bibia no ye de fa eye emfidie mu eye hu adwuma ye triti ansa ne ye de yaye na omo se sa ne ma we no omo hawo ne se bebri hawo ne se yenya galamse ne ya regulate ni yi ne anya se de osi ye bedu time bi no afidi a ye hwese ye de betuti yensuo no kra no ade se entimi tuti bi ebe sei no ye nya bi mpo ne ye de aye and ha say no ye can mining license yes na ne enti a ye relating to galamsey and say yes bebre no koje license no na se ne concession ye demo ha yeah
ono timitwa aboboa no ho no de ama nkrofo say munye illegal mine na munye small scale na galamsey ewo ho enom enti ukwa asase no munye galamsey wo so no even though ye galamsey no mo ye nso ye license da so enti no nipa no de aban mu de ya ma ne so nkoye proper mine ono so kwa na ono so akoda na ama ankofo no mo ye galamsey no mo ye illegal mine ukoso ko chesi o mo a obekono no we grata ase a kire wo say illegal ya ma mo kwan ene ade enu ntia ye relate galamsey to the license na ye man bebrebe sa no na that no we stand kra galamsey na nkasa per se no so kra no koso kra in certain areas we kra on krata bia kra go eno so say ade o kra no mo say ne ma kra che we mu so de krono ne ma ne politics na o ma sa de kagum eti eno no de anya two eze na suro ba kwa amanfo say anhwe ye de we ne ma si ko no wo hwe ne ma edi kan ye say one yensu na hwe ana awe de toso yensu kra na hwe ana mfidi a yesi yensu ne ye de ba hurumu ne ya ma na ye kama no na no kra sei no ebeduru brebi na hwe yensu a ye de be ye ne ma se ye benom ne de ye bedware be kakra nsi ye kra efra ma no ne na se Ghana dum pempenso we di a na se ye na asase nyom no wi ana na no aba ama me ne ahwe ba bi ye de o ma na beduru after binom de o mo sweat e je de to ho ma ye na o mo sacrifice right yeah so ye hwe galamsey no eno so sunsun so no ebi uhwe mu awde ye okwa ko akrata friend say daily graphic ono na ye graphic out o man krata e gina ne na so pa na August 27th 2004 kofa page no 2024 kofa page no nehwe 2024 kofa page no nehwe eye August 27th a Tuesday na doctor Penya oda Kwalebu Teaching Hospital no no Kwalebu Teaching Hospital your friend Dr. Opokuware Ampoma oka asembi eno ka hu bi ena won na wonnom no se eye side sa o how ever according to only observation and research kakra no nti ye ka se nsuo no ebere ye tosumienu sa afidie na ye de ohoro ye nsuo mu no se beti anum ni ye ne ebesei berutame ntumi nye na nu achi ne ye besa akra nsuo aba no ade ba ko se ye continuous so according to Dr. Opokuware Ampoma oye Kwalebu Teaching Hospital CEO no o say asa anu a obehu ye be won kwala no na shifte o ma no na paapai instead sa anu no be kan tua no na apai na bia mia komu ne yi no ade se sa agudie tuo yi ene ho eye niema ye de ye no kukoko nsuo no ka ho bi ne ya na enkwala ne hu sa ade no ewo eho no nti na se galamsey no ho ayi no right no kwasem se Ghana for de obia omutu agudie no kra no omo kra no omo ye worried omo how ho ekwa efa so a ene license echina license na sa ne ma we say bi na so mampanya wo be wo ya ebe ma obeye the darling of the people say license na agudie de wo ye de ye betu agudie sure na yen kan kira manfo se nye Ghana kwa ne tu agudie agudie wo ye Ghana kra ye ka mom tu agudie a ye gold no de omni ama say eye kama ye niema no ya na naturally no eye kama emu odu oko South Africa so mutu gold oba ye gold ni mu odu che omo de ye no ene ma ye de ne kama ba ye ka agudi aye oba bi okro mutu agudi akese ye chen ye nti enye problem nenso so no regulation set ni hihye diem so obi aye ade kura na wo so odu ade wo ho ana ye hwe so obetua amana no aye ade eno ne ye de ye nya wonya tu wie no nya ni sika wi a no agya bibia ho ebitimi kotomu ade ne be se kura won fa ho eno ne ye hwe nti eno na Ghana for say ekwan ye ne yama krata echina yama tumi krata akotu agudie ne ade adan ade ha adwen wo hwe ohawa ade ne de ba na ene ye ba ako right ebinom se ade a senka ebe pa ade o say others also say if we do not reduce the number of mining licenses to prevent mining, it would pose an existential threat to the nation. Say anhwe ye na krata ye de madabia ne de mana anhwe ohawa de beba no ebe ye ohawa ebe hye yase na ebe ma o man akọ yonim enti e wo say eno na ye o ma yipa because ade ne koso the clef neighbor the next time no unhu de beba the next time one we kra wo kra man fo ntime wo the next time we beba ho so no na say ade say clear na so how de beba be ye ohawa ebe ye da chian kwa ma ho asem ene ye kan na uhwemu a NDC manifesto no oko page 20 paragraph 02 and 2 a
Adea say okasa we shall open district mining offices and decentralized regulatory and licensing process for artisanal miners. Ni nyina ne say omampanyi a oteso yi ensem bi omo kan ye won krata omo kruchire so omo ne ba bebu o mine no ti ye so nto aba ma omo no o say obebie eye offices mansini bia ma obebie mining office ho na je say ade na bafem na obi bia obata hu bia ne de opese hu bia ne mu nchirichem bia watumi akoho ya he kwan fa so a oye ye no waka say ombe decentralized regulatory and licensing process. For example, yes sir. Your bank Nkoranza ha say you two a good year on Nkoranza ha because of say your district mining office wo hanti no. Yes. Wo mo na be hwe ama ho adwuma ye munye we ma mo entotoye no ombe toto ama bibia no atumi akokama. Unlike say said na etie mmere bi atwam no. Yeah. Nkoranza ha na ye tu agudi a na ye regulate agudi ni tu from Accra. Yeah. Yete ha na obi about the krata aba adan a ya ma me krata aba mu se mimetu agudi wo so district no ni stake ewo mu ye ni say bia wo mu obi ekura nipa no de license no ma se monye Nkoranza nkotu agudi no ono kra bi kra Nkoranza akra wonim ha map so na wahunu Nkoranza no seba bia ono de ama no kra no bibi wo ho ya bosom bi wo ho ye nkonwa bi wo ho ye biribi ye o mine nyina ho na ye tishe ana den ya already onim ono an se wo de ama se monye nko na munkotu enti NDC manifesto no kan say wo mo abai no district bia benya a mining office na ekoba say ye tu agudie wo ho a wo mo ahwe adi hu dwuma toto neema ye neema ho krata ye na ayema ho krata enye ye no ewo page 20 NDC manifesto paragraph 2 na na nisi eni ebusa sa ade we say say ye man krata bebre say amanfo fa nya dwuma no ewo say ye ma ho kwan ewo say ye gitum ewo say ye ti ase as o man eno ni ye bisa should we embrace ourselves for more licenses? A question here the ebusa and anopai. Right. Eno and yes say wo concerns bi, wo question bi, wo bibi kula person ye present e wo ha edemawa. And once one ye be interact on social media. Ko Facebook Sompa 90.7. Your YouTube Sompa TV. WhatsApp and Telegram your number is 0598 994 994 0598 994 994. Unya Efreye and now contact ya yebehwe anu ye bia yebetumi di amanchire mu bia yebetumi ede amawo enti your questions and your comment ye bia na ya ade say ye gi atum kan ka si na Owoahene Acheampong na ye compile we nyina ye de abrewa na no pemis manya bia making kan na me da se pia be sure ye so ye da se bebre brother Philip na no pay oten nka no ene ye ba ebehwe license in the last week of President Akufo-Addo ode ma ye ansana okro nia oye no bia emra pene so na ebisa Bible asem na say ya wade nyina ho kwan na so nyina ene fata ye na eno ene enkoma ye de ebrewo ene anopei akasima miensa na eye nonwotwe apaimu na otwe empaimu kroi municipal chief imam Yeru Alhaji Ahmed Osman Yeboa obetena ase ya de enkomodie ebebro ewo eha enom ama munsem atumi akoso bibia wano my na 21st clinic for ase anope wo se watena ase na ye benada wa Nkoranza dwaso tumnika na koye nche na ye nsaw yade yesa yade bia emane mema yade mema yade stroke yade fibroid yade awo mu nsem oba ne bema mo pa awo ukọ 21st clinic ye behwe aye wadro kama bibia be ebekọ awo no beba wonso obewo bia kasa wonwo ode etumnika na kọ 21st clinic ombe boa obewo sesi a enye no nko yesa yade bia na yade pa sese wiase ha nyina
yagye emu din ɛyɛ sciatica sciatica no yɛ ntini na efiri osisi akyi ɛfa osirem ɛkɔ na kokom kosi na tabono na esi fam no ɛno na yɛfrɛ no sciatica ɛtechema ɛbɛyɛ oya ne ya no tumnika na fa kɔ 21st clinic ɛnɛ sɛ ɔte sɛ doctor bi ɛka sɛ ɔsa sciatica yade a usua 21st clinic asɛm wei ɛnya chinje menka mfa nnwama num 21st clinic nkwa na tim de ayaresa afiri Ghana akwa amanone yɛte yɛ man Ghana mu nia yɛnim ne sɛ adokotafo som ne nso a amanone na yɛde wo ekro nanso 21st clinic nkwa ɛna ɔde sciatica ayaresa akɔ Europe ɔna ɔde sciatica ayaresa akɔ the southern part of Africa Zimbabwe Etswani ene eye enkura hodo a aka South Africa Johannesburg ho nyina sciatica ayaresa 21st clinic edibi alcohol enum enti sesei yebeko Asia eno di adanse se ye ka sciatica eye 21st clinic me ba cho enkura bata dunum Nkoranza wo Children's Park Presby Bank nhwe ne mu wanchi oyehwe wo mu a kramo store dan na chi ho a na na atakora bro sign no emu wo na chi pe ba bia la bista ton ntwinam no ho no mo pe afi ukobrekum amango ase oben Chris FM ho be hunu wo mu sunwane wo ma ba wo ma frikoto krum aba regional hospital na teaching hospital no na nhwe ni mu o kuma se a ehwa overseas Alpha Radio nchen ho Bentimba market no enye ho nko oboase cancer quarters no mu takwa Roman stores no nhwe animu ho a okwa obeko akwa akoto wo mu sahwi debi so sahwi dwabo so takra de ubehunu wo no Accra East Legon kaswa enso wo mu ewo ho kofodua wo mu wo aha nyina wada Roma hwechi akwan na yentimi ensaw yade 0598 0540311311 0540311311 Oba yaya presentation awie amanfo bebre eyeho I say yo monwanwa say in the last week the dying embers of President Kufuor more than 100 mining related licenses and or the maye emra kwan so na dwuma yemu onye bone but e bi say galamse kura kan ho bi ena yetu anado dan kwa Kufuor amamuo egu ye nti nka wonam kura na ohunu ade bi e fe no mine ne galamsa ye so ohunu se kakai na odwane enso ai se wo kura na wasum agum se nkrofo nye license enkoye adwuma ebi ye small scale ebi ye prospecting ena afi other mining related services nyina no ho license ena wode emaye briefly yentie wansa na yakofa nkomo no they are etosumienu na medase yakofa de etosumienu no de edise oye no oye na obesie eye hinsem nema wode yo eto ho ahinsem anything so on the car say na konwa kora wode beto ano galamsey konti but we know enye galamsey a small scale mining and a prospecting and now mo hwehwe ba bia sika okọ no wo and mining services home lines services no bi ye bibi te say wo mo ton mining we di mining hu dwa ni nyina no for eton mercury no mo ne afidie na edi tuura from no nyina okay and de horo gold no wonderful wakaso ode na konwa kora beto ano obekunti galamsi ama to atwakora wo Ghana ewie no na afoforo no ye ka hwe ya na enye because campaign mu no a na wonu mani abrese wo mbeso ano no ewie ye fan na eni wo mafa na net ye konwa so no cheneye e ka se wo mo no de enya de a wo mba betu galamsi ase because eye adwuma ebinum yo nti wo mba wo mbefa akwan papa no ne nhyehyɛ no right nti kwan bi so no na sɛ wadi tura kyerɛ Ghana fo nti bibia ni ane ye boso organized labor say e strike kura e galamsey ntira enya akade e wo sɛ eba adwuma ma emaaye esan so ka sɛ galamsey wo bɛko wa ntimi anko nti ne ye ne nkɔ adwuma
nsunsuanso e de breye no eso enti se de wonya ma ban mu no se ono ba no wode nhyehyɛ beto ho a o be sore no na wasan agu ho se on fan nhyehyɛ no nto ho no wono monye right na no kure ka se koko kura no jama wasan 60 million ato na san no de wonyensan enti kwan bi so no yesane sabi aban ne ba be sore a na se oye bibi de ahye foforo na o ba ne mene se de be ya nanim begu ase no eye no abia akoye you do me I do you right ne mom bre kwa animu no se open ne ya emfa ho ni tie ye tie wo e wo so de che na ye pem kwa anim na mo man ni nti nka wewu so de no emfa ho ne se aban a wo ba se ono de board nhyehyɛ beto ho na wo yiwani ama enkomo ye di ne nei anka ye kan sei enye ye nya bam ye nan kra nya nje form ti mo ma ye bre nti mo ma ye bre kakra nokre amanfo bi kra kan sei anka ban na kra no wo senka aban o bai ode ne nsa to so kra kakra ta ba anka se ne nsa da mine nyina so se nya obi anya fa na kudie ngo said ya no mo position no mo kan sei aban o te akonya sa bre emfo na djuma oma galamse bia na mine bia ntofom no Ghana for expect senka instead so no so be sign ba ko aka aban dada ne de ho no ke se wo twen ansa emma kwan emma bia de na gudie na djuma de gu ho na nka ye hwehwe niema mu wie ansa na ye be sign a ya sign na nso no akwa ye se ono so ahya se assign nti na presentation mu ye bisa se Ghana for ye ntwa homa mo ye yem se ye be hu license be bra nana se enya na enye enura na enya na enye nti bra mampani dada na do be sore no we san e bro 100 agu ho ya de no nso ye ni abra ye ko se enye nti se 100 na chi no empo kotakora eni kwan se no wo san na nso wanya se na wie eno di adanse se eba mining ho na emra no ema wo mo ho kwan na mom illegal mining no ye de wanye mra no anase mpo ye twa baabi ama no no wadidi atrahye enne ma no be illegal na mom eba mining ne dia emra kwan mu no emra ma ho kwan eno nti ena mampani be sode a oyoye na foforo ba ye nso no wan tena se no nso asan nti enu di adanse se ye ne mom ye ayemfa enhyehyɛ no nto ho yie nti de owom no eno nkyere se dwane kote na mom ewo se wo fa kwan papa no so nti sa kwan pa no se obeje enkrate di adanse na fe baabi atwa ma no nso obedidi ho wudidi ho nso na nsunsuanso boni bi ba obetimi aboa ama yakora ofa me da se bebre brother mama ntie wo nso brief lansa na yama enkom no de di awie aba yo nana beda sipi media ayiwe say no on say sade bi aye ya o se ehwe ne ma mienu right one thing about politicians and they say they do some bad power bar and so the power belongs to the people they know say people are there they do some take decisions and no refi say ni power right but ade na ye ni nyina nipa na o se ehwe wo on se yedi kaka se yensu na ewe ye tosu mienu nso anhwe ya ebe akre be kransu afri baabi na diaba na wa he Ghana pa baabi ejina ni ye be kransu afri baabi a na se yamfa sebe adwene ani nyansa antoto ye man ni ye eni se do that level no temedi said ye ka no galamse na no de we na nado no he came to realize need to no asitu no eden right ena ya ade america ka se nye Ghana nko na etu agudie etu ni ba bebre na the feeling is say regulation said you know share NDC for regulation no ye sa and say mu do I dey regulate especially aftermath ye two ade na wie no sa ade no na ye nya no na dey problem say because obia o ye man expect ye nim see two agudie no ye woni ma ye ya ultimately resuscitate and as ultimately replenish ade na wa ye they know but no mu ye wi onu sika na okotu nu nko a ne hia no onyanya wi ade egu achi onye biu and they said the problem na eba no nti so mama amanfo yi ni ade he obetia na obetia amanfo we license but measures ade begu akwa onu akwa de license ba sam de ade no kwa me na nye de entu na ade bia no ya na ye pe wo na omumu odu wo na wa ye krado
ɛne yɛde ade na hyɛ wɔn nsa junior na yɛma nneɛma mu yɛkɔ abrokyɛ wɔn ma nneɛma mu ayɛ den no nso obi tumi penetrate ebeduru ɔmo nsɛ nipa no ɔyɛ expert because sɛ wonyɛ expert na wonya nyɛ ready a stringent measures yɛde bɛgu akɔla mu no wontumi nni so nti deɛ yɛsrɛ ne sɛ sɛ ɔma amanfoɔ tuo ɔma amanfoɔ ntuo yasan yɛn san ne o yɛnhwɛ sɛ yɛde ɛyɛ nhyehyɛdeɛ mu ɛden bɛto hɔ no ma sɛ nipa ne tumi ɛfa saa nhyehyɛdeɛ mu ba soro de a ne ɛbili sɛ nipa no wɔyɛ willing sɛ nhyehyɛdeɛ bi yɛde ama no bi obɛdi so ne yɛanhwɛ yɛ bi yɛkɔ no we ba me deɛ menyɛ bɛma ɔmatu na waya na sɛ deɛ ɔka no wakɔgye so concession no obɛyi no adane ne galamsey ne yɛkɔ so a na adeɛ wobi sɛ wɔyɛ ɔfoɔ nsa a na wahwɛ wo deɛ because yɛkɔ adeɛ ne kɔkɔkɔ a ɛbɛsa ba bɛsi yɛ nyinaa so na ɔhaw bi ba enya menkwa na menya wo so wodi animu no wobenya bi medas right yen so yeda ase bebre ye be fa nkomo no de di awie na afi ya bia homa no na ya ka ne nyina municipal chief mama etena ase ye ba abeka asemba akwa ye Nkoranza for how pa sana nana kwa me ba for ye Nkoranza man hene or describe situation no or say the biggest problem a won Nkoranza eye enantwisem eno nti no anopei yeba abeka anantwisem na yahwe nsunsun so edeba na yahwe kwan a yebefa so a nantwie no ebefiri Nkoranza ha akro sedia nana Nkoranza man hene aka municipal chief imam atenase Yero Alhaji Ahmed Osman yeba chief assalamu alaikum ebachona apomu yede right nyame adom divine solution bi aka yede nyame ase papa afiasia afibiasia anantwie firi miamia eba Nkoranza of course anantwie na efiri miamia eba Nkoranza no ade a omo mma ne kwa omo ba be ha akuafo sa akuafo no baye ene emu nsem bebre nana kwa mbafo a otoso na Nkoranza man hene waye nhyiamudie de edi kan wo ho wafrɛ Nkoranza tifini anafo kopem kentampo nyinada assembly members ewo ho ɛna afei adikrofo ewom na wotwene ne pepepe ɛne wona ye nhyiamu ɛde atodwa sɛ anantwisam no ha amanfo da yɛna nti opese anantwie no efiri Nkoranza asase eso eko na Nkoranza fo nya wasomdwe na sebeye na enkoye ohando ma na wotwe ne si ochena enna ewo se nantwie ni nyina efiri Nkoranza asase so esanse isi ochena ye pese ye di nkoma no pe na ere kaka ye ho na ne ye na sede so pam nantwie bia no watima pam nantwie no afiri in fact nhyiamudie no ne yedi kan na MP ene ne dom nyina ewo mu bi na police commander fire commander immigration for no mu nyina wo mu bi ena waye ne mpre no ena wahye saa wama saa order no se nantwie bia mfiri Nkoranza asase so hwie bei ochena na nantwie bia ni Nkoranza asase so bia chief de din kan ma memisa wadwen na yentiew ewo ha enom nantwie a eba Nkoranza afibia eni nsunsan so a wo mo de breye no yeni hu nkomo kakra mfiri ha de kan me chia ya tifo ni afefo nyina nyame nka obi ahon se de tie bia na bra ye koton nyame man ye obi ahwehwe ne nsanka no kwasem ni anantwisam ya asema ho asem no edin yie pa bisa nyande na hyase right na no kwasem ni se na yina anim no yehia anantwie no yehia anantwie se eye nam de maye sabe e poultry farms ye wo anantwie wo mom ye anantwie ni nyina na ye classify ne se o eyekuaye na ni nyina na enkeboaye na minim se kane no na Nkoranza na ke wo asase a ebetimi ada ho abeye se 1 mile square or 2 mile square kra na nipa ni so ye adwuma bia wo so enu nti na nka sabra no na ye fi se anantwie bi baso a enya ade bi a ha adwen but eneso ye hwe a
asase bie ni ho a wobenya no be say 50 acres kura nipa nwuram a nipa bi eni dwuma bi wom nipa bi enye ku adwuma bi wom ano kwasem si ku adwuma ya o ku adwuma den pa ku adwuma ya enti no kwasem ne say wobeye wo dwuma pa de ato ho na anantwie bi firi baabi no kwase wa anantwie bi wa ha wo mo de no mo na ti ha dada na afa beduru brebi na ye die anantwie bi firi baabi hu baabi o mo firi na uhu o ma sometimes so ugina kiri na uhu o ma ya hu na de kra e wo ho so wo mo ye anantwie fufu no a yese wo krobi ni ya chichi no ho ya na se mi ko wura mu baabi ko hunu mi to mani hwe to krobi mu nyan to mi hunu na mi bisa ni pa na o ya adwuma on se de ba de na eguo bibiri e wo ho sa ni krobi wo ho ana o si da bi na ese na ntwe na didi ho so no kwasem ne ya de ha bi ni pa fi se wo mo so o ma de ba ko ni se instructions bia ni ho a de ma o ma o bedi so ana o mo se wo ade no so na akoka so a enya ade a o mbe fiu na nei se de ye hwe se de nsuto isitie yi na obi aye na ade kakrakra gi so ye ade na ugu fertilizer ugu ammonia ugu deben ubo spray na obewie na nantwi abewie sa ne ma ni nyina obi kura tu ni bayire gu ho obekọ no ma wie ni nyina enne otu bayire ni yawe ade ha adwini yi pa nti yesre se omo mu free baby ba ne de is too much omo de yenhwe na yenkra omo free na de omo ai no omo te no so no sene yesese no omo ka na emra no omo hihye sede no omo te adada no omo ni so no omo ne yentena so biem fi se sebe wabo anam ho no obi tunti okuno ebe ye hawa ma enna wonso so no na fu ho no watu ne bayire kakra be 200 bi go beba na anantwa bi ni nyina on so be hawa ma no nti esre se wo mo a wo mfiri ba bi ba ne de na nanom nhwe na o mo nkra o mo firi chief adana ye hia ye no na akwakoye emprento so assembly members no bi susu se eye adikrofo no efi se nantwe no ba wo mote asase so ogoka sese dia ye nananom aka akosi ane se yenyi mmoa no emfiri Nkoranza asase so abro so kora wo kyena ndi abro so kwata enuru iyawada anopa na nantwe bia eni Nkoranza asase so wadamo o hwe sa enhye abaya yebetima di so no kwase me se de ye kan no apprentice on de nkan hu na di krofo se assembly man for we se assembly man for se ye ni mo hwe we se ane de nka hwe se de ye nyina ye nim no Nkoranza mama no Nkoranza asase nyina ye o mahene dia ana o de ma wo se hwe so ma me se o mahene no nkwanti mi nkɔhwe bonkuru no nkɔhwe ya no nkɔhwe ha nti no o chiche ma na di krofo nso bia hwe ne dia so no mfa nso me ana ne ese wiase na kwa kodu stage bi se look as if say obi a kremi ownership say wa hwe so a ne nana na hwe so na wo fa na hwe so ba pim sa bre ne dia asase ne ye omo de be nya omo dia say nana yi nani na say wo di djuma bi na ye bia na yi nani wo yi nani na say ba se ye kan ho asem yiye pa dia enya di kroni bi asase a Nkoranza man ena konje na asase to ho ena ye practice no de enu de nka hwe odane ne say yenye ne ntwe fro se assembly man na de wo ba yo se odi krobi na de ba yo ena di krobi na oni mu hwio enye ye kase ye pedi pakro na wo de wo ba ye no nti ye hunu ni pakro wo de wo ba ye ambo ne ntena ho na nase emo ne mfiri ho right nti se sa order na ba de me de me ye sure se ye de ye adwuma di krobi ni wo betimi asini bo akase kinchina media na na kan min yi wo mfiri ho because as I said in your dear. Indeed, quite say, yanya ne dane. If you say, Nienta me be say, quite benny the befaso, aye, and then piano. And if nano ye share him for now, what ne bonte, bomine, a horse side, no. I do crophone be say, and then trip upon pem 9 and a war and temu ho and nom. Full any for non soa.
omo frɛ meeting no Fulani for no so krampo amma bi Fulani panyini ne baaye na mom Fulani for no mo da wura no mu hono de omo no de amma bi ene ne keka ho yɛmfa kwan bɛn so na ayɛ asomdwe no kwasɛm na yɛ kan sɛ baabi a ɔmo wɔ biara no adikrofo no deɛ nananom anim ho bi ayene ɛna nananom so ba meeting ni bi ɛna Fulani for no a wɔn gu wura mu hɔ no deɛ nyɛ ɔmo nantwie o yɛ wɔ ɔmo nantwie na nka ɔmo de ɔmo di pa Fulani for mbrante na wɔn gu wura mu hɔ no wɔn deɛ anantwie no nyɛ wɔn deɛ omo anantwie no ye omo dia na nkasa ete Nkoranza kuremu ana omo ti kurom omo de omo ti wuram ho bi na mrantie na omo ede mwa ne nam ne omo de mwa ne nam wuram ho no omo di pa afi bia wo de ma omo enti na nanu a na nantwie no wo na sase no wonim sampanimfo no omo ba ne nkyɛn a omo de nyamrantie we na ba na nanom nkyɛn o ye wo nantwie wurafo na nkasa wo ho a ya omo titi moto su bi ni adada wo omo de bana nanom che na omo bekasa ansa na omo odam brante na omo de nantwie na ba nti nantwie bi o ba bia no na nanom nim nipa na omo ni negotiate ya nantwie ne ba ho at least ebi wo kura fra nipa yin no e ka ho bi na omo ne negotiate ya na oda omo na omo de nantwie ne ba nti se fra nipa yin ne ba ye dia eno anso omo ma omo oda se mo sanfa nantwie ne fira de na aka no nti won crofo no omde nantwie aba me area ho no ese obo mama ne ma omde nantwie no na de ba ko so se no kwasem ni ya na omo ba so a nananom je omo ne ma bi bi kro oje omo nantwie mi ensa se nana bi nsa so no omo namba ya oje bibi so se oji bibi ese se waje no in such a way say emo no be firi ha ensutobre so se sutobre so nyandure na se no kwan be na na asam no akoye besepa ni konyina ha ese yetase ne banyansafo se no de tede na na ma oda no ye besre se adikrofo no wo no mpanfo no nkasa na wo nkasa se de ade ni sitie no me pedia but de nananom akane a police panfo ade de MP ni ayirimo akane nti wo musre se wo mfa na ntwe no nko na ye no nananom bekasa ne ya negotiate ahunu kwan pa ye fa so a ebrepe bi se mo beba ye behunu kwan pa bi ye befa so a mo beba se mo ma bi osusu a ye behunu kwan kwa ye befa so a ye beka no because they say no they are no nananom ene wo mo kasa bi fi so ombe yi wo ma firi ho because nana amana order say sebe ye panyini nyina no say mo nye ne ntwe ne mfiri ha na se mo so mo mfo mo mfiri ho a me nyini so mbetima ka so mo mfo mo mfiri ho because omo ya ho omo nim ha do mo ko hen ene ade nti no anhwe ya na akoye mentem ho ase kakra ewo ho ennom eno na eto da bia na ede basabasa ye eba no nti yenko no ojamum yenko no hyebo ana se yenko ne sen na ama wo matimi akọ ena me ka se no kwasem ni se na nanom frɛ wo mo a wo no wo mo negotiate ya wo de anantwie ne ba ho na omo ma automatic se omo mfa anantwie ne mfiri ho a wo mo de anantwie be ye timamufo no de no kwasem ye ntimi ne wo mo nkoye yere se minim se ya se ansana ni freni beto eboabo no na ne nice bi so enti minim na nanom wo nhihye a sa mo na nkwa wo mo de wo mo be fa so minya sure so na na be ka kire kruman no se mo ntwe tuo na mo nkọ wo mo so na mo ne wo mo nkọkon ye wo law enforcement for wo ha e betimi a order wo mama omo abepa mo na ntwe na firi ho because no kwasem ni mo no ba ni na ntwe be 2000 over e wo bonte bumri also omo ye kuafo pa so ko bonte bomiri area ho a omudo aburo pa so no enti se emo we tisi aburofuo bi mu na se omo anwi bi kra anantwe 2000 me catch se omo si afuo be 10 kasimu a wo de ye ma omo order se ma omo nwi aburo omo ntwam nko minia wo bekase ye nwi aburo ho da wo bekase sa no ye nwi ahwe so da omu twa mu keke no obakasa asase ne enu aso hwe da na omo bese awi ade
nti no kwasem no ya how kese pa someone this time no dey control manyi kakane no dey ya wasase bi wo ho betumi ada ho for about 2 months square ni ade obia ni anya so adwuma na control man side on baby na wasase da ho sa me ka say bre bi na nsan kura be some years bi me ko ya adwuma bi wo kwafre chi baby e fro konkoma me kura me bi so na adan na mo konkoma mo amote ha no na mo trafiri akọ forest mi na ko na asase da mi hu bi da o mo se asase no odo na udua ade bayira nkwa wudi bibia simu a enyeye udua bode me enyeye udua bibia mu enye gise bayira no nkwa enti ama droma nkwa asase na ben droma nkwa for kra ma no enlo asase no umsa kan for de o mpa asase odo a odua bayira odi menkan hyehye ho odi bancha bobo ho ni ade but o mo se wo ye ne se yi nti na asase no da o kese na uhuna no kra but unless asase ni nyina yado somro nti se susu se brebi na asase bi de baabi ayedi amwa no ko ho a ebe ya obaba beturu na asase ne ne yado somro nti in fact anantwe no control de edin yie pa se ehwe ni yehwe ni yie na yeyi wom for na ye kan so no ne yehwe se yeyi wom ha hin no wom de wom ko because baabi wom de wom free ba ye ne de mini ya wunya singiri wura kura wo ho e ma wom nwe somro ena wom so amwana koy wom japade enti se wom kase wom de wom ko baabi wom de wom free ba no mo hwe that place ne se de hositi a no mo ni ene surely se amwana kogu enya nde amwana cause of survival somro ena so wom kase wom ntena so a eno so be problem ena wo man kasa no kwasem ni se ne kwan o mfa so o hwe o mo aro so no eno na ma fo kasa no senka o mo hwe mo ni o mo me kacho se mo we se wo mo de o mo nam na o mo nam aburofobia no na o mo ka kire mo se o mo hwe ye no aboa bi anka aburo no bia mese aboa no mfa no ho kura ntwe aburo no o mo hu pa no o mo na mo o mo kasa ye me kasa na nsa bi na madam Fubitia na amango kese bi si ho esikromo na amango na te aguase ena na ntwe no ebetwam frani ni tia na ntwe se o mo hwe no me se aboa ba kokora fa amango ba ko o mu twamu sa akọ solid na ntwe ba kokora fa na no anka ayi no but o mo so ko mo etemu moa no sa na o mo ka minim se nka akuafo no enka kasa bebribe no nka ano bebrase but omo so omo nya omo sa duru ba bi kura na omo jam mo na ma mo na kodidi nka kania na sabra na omo sai niema no because awiare do omo msa kuafo no wafuom nti flani fo no behwe se mo no enwura wafuom ba bi ese se omo de omo kodidi bi omo behwe amomo kodidi but edura na jo no a na omo jam mo no say bi ba bi omo de omo faaye no ni ba bi omo de ese mo na amen nti no edura na jo a no mo jamo no na mo na ekodidi sabre no mo sai niema no ba free wa fo ma nyimre be no nsia no nso na ba du hwe ade abeche no pa obekọ no mo sewo ne ba nyina so no eno ne ade e ha adwen se nka wo mo hwe wo mo ne yie ena wo mo ne atimamufo no kasa yie ena ba mistake wo mo sai ade bi anka mfunso bi kura na mo no be sai ade na frani fo ndi wo mo chintin ko mo sai ne kase na mo pe ayi bi kakra bi di ama kwani na fi se kakwafo ne wo mo betra se asomdwem ehun se aja mo ni di kakra ndi za fulani fo no suban kan ho mo suban kan ho efi se na no se ya na o di nkomo o mo se ko ba bi ti se dasagwa mre bi atwam fulani fo adwumade mu ye bu nipa bi no kura kun wo mo wo ho enuma saasa no kura konkon ho a yen se dan kan ma asondwe enya maaye ene ne yekeka ho yase se emma no nko antumi nkwa afuom efi se omo kwa afuom a omo suro se nantwe no ba ho na ukoka te se dia na ka se etim kasa kire omo yi omo tim ya na ama nantwe no ba wo ni no so nje se wudwane na uja ho ema uja afuo no ma wo omo ene ne yekeka on the fulani fo no suban no te se dia uka no so kan ho be ena empa so ena mo anso so no sabe
we dey call identify say nipa friend we nantwie we o ka se nya me nantwie me fa me nantwie ma o ka o se me fa me nantwie 2000 nantwie mu de hin na wo koka say sa group we na ba group we na ba no ma be say wa de no kokwa ye nhwe abambofo te sa prosifo o mo aboa nanu a ehia ye MP ede to dwa say onim prosini bia ye frɛ no kankam na o techiman ono ena akuafo no complain na eba nyina akuafo suro no ade so ye kuani na ntwe no ba wafom na okoka na sa prosini no anadwo wada na ya ba becho MP enum asem oka ne nhyiamu na se ena mekan enye no nko yesese na kuani no wakofo na ntwe akosa ko police station ko ye complainer police for say koto paint na fa copy inti no bisu tinka cho se koche na ntwi no fa no bra ene na keka ho obeka se aha no apolisifoɔ atimi aboa ana wo ma de ye no ka ho bi na ama ayese fulani fo na nya control ni tumi bi ewa akuafo so minia se ye ka se wo mo nka ho bi a na ye ya twa nkontompo because sɛnea yɛ nyina yɛnim no sa anantwie no wɔ mo ba yɛ wɔ mo a wɔ mo di wɔ mo anim ɛwɔ Nkoranza ha a wɔ mo nim points bi ɛsɛ sɛ yɛtuatua saa ntokuru na nsa na mmoa no aba secondly ɔhu sɛ amoa no ba no ɔmo gye biribi a nananom sɛ adikurofo no a anantwie no ɛba wɔ masase so wontimi mfa nantwie nkɔgu dikuro bi asase so wɔbra dikuro no bɛka sɛ ɔnim ho bi ɛne deɛ nananim na ɔmode yi wɔm ho ano saa aha na ɛfata sɛ ɔmo yi wɔm ho ano saa na secondly ɔmo ntimi nsa mfa ɔmo mma wɔbra without police information sɛ yɛn inform police na ɔmo bɛtumi de na no kora na na Jema hene ka sɛ oba meeting no kura no kokuma fam ho na anantwie dom nam kwan no mu a prosifo ne di anim gade fulani fo no ende omo ko ba bi a omo pro sa nti wontimi ma wo bra on inform police now because Saudi anantwie no di kro ede o wakotua de na se asembia si ho anya di kro ne kofre police sabe said ye ka say bu obi kun nu ne ade nyina police na ebe kwa nti wo mu nim say ye inform police for our presence nti wo mu so di bibi koma police for na police for so wo man wo so wo mramra aha nti wo mu nim say o de mo inform nko as wo mu ba be complainer ye be ka chom so mo nko yesei ye be ka chom so mo nko yesei e so koma kinantwie no na ye hu say nantwie we nim na ba wafom ɛsɛ utimi achi abo no biba na mia sabe yenya yedi ayikura no nantwi ukutatu kura wuntimi nyina nantwi wo yanim oni papa ko ukutatu a mesi saa mo we pia wuntimi nyina wo manim so no na ebi akuani oba bi na wo se saa abo we sometimes me hu so mo ba me ko wuram kura na me hu so mo na ba jesa me fruit dua bi ba me ka su bi fruit dua omo be fa cash na se kura na misro se omo betuma pushi cash na manatu so omo nyamo omo ya agro se obetuma ka che ni panse onko market no ana onko chi bi mra so no ana ntino ya che se want me an kire aboa kura no a ya che se free case wuni asem matra ena wo mo eba nti se ye gya wo mo a ema mo tratra mansini bebre tratra international border nyina na omba be wura Nkoranza na ekono enso mmoro yeso well na American say ekono eson na so far as say nananum adini lesi form no sure ansa nananum be masa ultimatum no na onim nia man kwa obeye right because o kan se so otimi hunu say ombe kwa na omonko na omankwa die na meye ansa na be free meeting a odi ato edom nanim no on me kana tra sa se obi ama na ntwie nko na so omankwa na be ye den enti bi nim yiye se won be mo makọ nananum be mo makọ aha se because so wa mo mankwa
nana betumi afrɛ ebi ɔmo wɔ ntusoɛ foforɔ bi a yɛbɛtumi afrɛ soldiers kora sɛ yɛmɛkum wa yɛmɛpam wɔn yɛpam soldiers ba ne yɛ claim sɛ mo nkɔ a minim yie sɛ wɔn tumi stande before the military sɛ wɔn ma mmoa no nkɔ wɔn nyɛ tintintin. yɛnhwɛ agent foɔ Nkoranza foɔ ma wɔn adara wɔn ho agent afei bedura wɔn ne kora ne di anim frɛfrɛ nkrɔfoɔ sɛ yɛafei asɔ wɔn mfa nantwie no mmerɛ ɛne ne keka ho adana yɛhyia ha mpo prosipani kan sɛ prosipani wɔ Nkoranza ha kan sɛ owura wuda inspector ɔkan sɛ onimpa information a wanya intelligence a wanya kyerɛ sɛ nantwie no kwafi ne yɛbɛhunu dodoɔ firi sɛ agent foɔ no gu so ɔmo na ɔmo di ano na ɛnya nsi yɛ nti na ɔmo nya mma bebree saa no nti ɔno ne intelligence kyerɛ sɛ agent foɔ no gu so ɔno ɔmo kasa nti na sɛ saa de a na kyerɛ sɛ timamufoɔ no a yɛte Nkoranza no dodoɔ no animu ansa na ɔmo aba nsase wurafoɔ dodoɔ no animu ɛna yɛmu binom yɛadara yɛn ho agent yɛkɔgye ɔmo wie yɛba ne yɛasɛn akɔdi abɔntene yɛsɛ hey anantwie ha yo ayɛ ne sɛ yɛnka ho nso na yɛkora na yɛhyɛ suma ase wɔn no nso then ye can tell woman. No question agents workers or you ma free because say woman if free I won't kwanza. And woman in Nimun Sass and because full of Libya Nimun Kranza. Friendly be any Nimun Kranza Sassim. Somebody may name Checo and Kranza, may inform Munko Gum Passa, and I'm informed Munko Good Roma, and I'm informed Munqua agents in the Nim Sa areas. And I say agents and so I'm in anonymous at the Crofono Ekasa. A moment says, oh, Mumfam, I said, I say no. Baba does as a crab a mum. Sorrow, because your does as an Onya film. Mutu by Ramon and Nabi. Muchama bra, Mumren and Nabi. Well, when you're 20 bees, my job about 100 and something bags, every and Nabi assassin. So on command one bag a cry. And it's an enchantment banner at least. Obinion and Chebe, you know, Bessa, Bacobe, a year. 100 million, 70 million, that's all. No, what Jibbe say, 500 million. I be this. Mumedi just 3 months. Na monkwa. Maybe so. Officer, eh? Aha. Until na be on be negotiate sa assembly biano. Or because you had their brewing, but by brew. Until no, I'm one amra. But no one say, Abia at the fufu be ho. Aha. Woman say a chair brew. Right. It is say assassinating na daho. I will be a brew free room. Intino, ye, tenant and sa agent for non so almost so some night woman or how because nana dear nana the chronic crowd there. Oh, friendly into me free baby and tra agents no one in the crowbang. The crowbang or limit face say and then cheer friendly for your Namura or woman in an abontaine. Woman or Hinibia and Droma now say a quaffra them one who could go on. Eh, or Hinibia. One na quaffra assassin and now Adea or no one of yes. Sana and Wunim. Oh, friend in the Winim Sana. Now I can say, and so on, take off. No, I can say, could do one and I know a conny fee now, and I could think of say, oh, go quaffracos and an aquafre in or hin, the actual fee now, and I could and come up. Oh, and Nabi, I say, and mere Metiamin Minimano. So, so do unnamed Chico Duma, maybe Nimana, Nassas. So, I met me do a conning. Send I know Duma horn and some more as you own a men announcements in Midobacco. Na me dia imagine agenda de na dia obeje no waje ya na ya gibi de omoba agency ni didi omo ho didi omo pa ndi ombeba be di be ye bosome me ensa pro no omo because even cross say obi asase obi afuo na dia omo betua ma no kra me say agent na no omo negotiate okra won different ni kasa so no win timi ni nkobo o titwi ni kra wo no nkuani no no nka. So, just the agent no be kasa. Now, mo pese mra na me mfa nkofa kunkuanino obeja bibia manaka yo oje ya no ate wachemiensa no de fabro nti agency no mo ne the cause of this problem ene na se say de nana kwambafo nkwansa man hene wasi ginaye se enkopem ochena na nantwie bia firi Nkoranza asase so Chief, baby, I agree. You be my friend for but me say, "Oh, bibi tia wa be can sana ya my friend for but
Well, the minimum say no question say the nana can send ye or hinibia and also opinibia no said ye utie o man for asem o man for ntina sabi nana ye dina betina kumya so nti adie ha na man for no ese so address so one address na also be you ani dia na che say ade panyin bia ni aya bra na Nkoranza da wa sabe na amanfo kan panyin bia ni kromanti de obi apɛ no ye panyin bia ni kromanti de obi na se panyin bia ba na se de obi apɛ no san ye dia na akyɛ sɛ ntwa ye nti minim sɛ na ne nkrofo ni ansam ehia no ɛna wade ɛna obae nso hu sɛ no ne hawo pa kase da ho because sɛbe yɛ se ntasuo nko anante moi ba na hwehwɛ moi o mobai no mbawi nkrofo bro bawi nkrofo ba yire kɔwi ban ɛna banche ho he o mu na make sure sɛ me so mu twam kra no manwe banche na o de do banche 10 acres amonu twamo am friendly foreign country o mo se mo mo nka banche ba kokra o mu twam nko o bakase enua banche asase no so da wo hoda quickly die na Nkoranza force yenye moa ema nanana mo a otuo enye successful no kwasem ne say no say yema baabi a say yen akuafo no ne adade yen ne enim baabi a moa no so mo ko wo mo nko yo yen ne enim aha nti obi a baabi a moa no wo no na bi betima ba be kan kire na say me ho de me moa no ko because say bonti ana se bomra na krobi se ana tanko ana yefra na pinihi na se emoa bi wo ho na se pinihi ne be ka kire na se pinihi anantwe nyina mayi wo mo mama wo kwa na se anantwe nda so wo ho a ni individuals no ontimi ma Nkoranza man ahini fie e ma ka kire se anantwe wo eno da so wo ho je se ebia pinihi na abebora man pinihi so ma ka kire Nkoranza man hina ono so de wo hunu hwe aha nti yesre timamufo no se moane da so wo ho a wo mon reporto e ma nana o hwe asase no so no se nana ya tese nana my instruction se moano nko still ano e moano wo mo ha wo mo nko aha ne reporto ma dikro no na dikro no ntu ho na mo a bedu bema mu ana nim sa me da se bebre municipal chief imam era Alhaji Ahmed Osman Yeboa e na atene nka no ene yakan Nkoranza man I how hello good morning fine morning Owoahene Alhaji Owoahene umi Alhaji Umar Isani me da se ma yenti Alhaji Owoahene mbada se wat mama mi sa akonyai na mafasa akonye te Achia chief imam so right Owoahene na se sam e won kwanse mem hanom no hwan no ma agents sa agents kuro no a so ye no omo so nati da ma ka fo na ka se pa mo ka e ma akumka okre ye temi bo mo di ye ni mo ka na ye do wado ni na ni ye ni mo ye temi bo mo di eni tu na ma san da no ma bi ya ye yam fanto ho ni dia kama na gadake eti ho no someone is there na ko so ho no bia no ni pa na no ye yan me no no mo tira no ko no bia no so ko mokro no sonde cemento saya ayorodo maka on to ni to ma o yonko Ghana ni e se mo nyina mo ko ho so o to match ma mo ni na so to a na ka mamre di no a nka agent no nka obaka no so Fulani being one man called and Chiba. That's our agent for the missing yellow one. Right. We see yellow one. Okay. No problem. Wait a minute. Yeah, that's a brain. No, the other by 0598 994 05020570003 05020570003 nana ma hen se enkopem ochena de na nantwie bia afiri Nkoranza asase so enye sa dikuro a nantwie be wo asase so no ono ede good morning morning o udene babi akasafi adom ede kofi me katia me da se mira yentio na ikishamu die
bi na no ti apate mu kra a wonya no sai kon so obekọ abusai me kon aba no me frɛ ka sɛ na asase ni wura ke sei anya wura dibra yanya wura yi die ni sa kon no ye atuwa bi right it is a ka agent ya agent na asase wo hia wo ye agent nti ɛso wade emu abaku ani di na hwɛ sɛ asase a agent no ka ho asɛm bia eni ho agent bia na ɛna na asase no right nti ya ntemamufo ya mwa ya bɛboa ne sɛ ɛne na ya de dɔm na bɛkɔ a asase a wo mo so bia no nkɔfo no hwɛ sɛ bima dan ya betu wo mo tsa ama bibi ato atwa right yan say that say good morning would anybody akasa fi na na be say that ni o nana eda ase bebra no pɛ me yentie we yo eda ba se eda na pamba fo fransa mai na se pa nana onye nsa yi mpo no na wo sai na ntwie so nke na wo tie nyi na ntwie na na kwanso a nana no kwata me ni ni ye ka se ni wo mo e wa hada no ni o mo ni wo mo hada ni na ma ni ya de ehunu no mo sem awira ko sem se tan kwa se bia mo na ntwie wa azosu ko dia se azosu the whole time ba banki ntwie bia ye na ntwie enti a mo ba mo a se wono ye ma ne bon yen show no so mo no ban o ban no go so right and ntwie ba ya last year dem go ye dwe ma na ye huru ni wura ye fra bra ke bon Nkoranza fataro ono se ti hobi ye bi san mi ana na oboku ko ma so ni dada ana ne ka ka on ye se obobo company ko na ma ni atra se o so na ni koi ye ni ba ye ho so no no wa organize obi a wa ye bo ko ma na ni aduma enti me tinye ti be fataro ni mu bi enti na ntwie ne ba o mu makwa ipaka ho enti ye ni no makuafo a o mu ka ho na no ma o mu sa no o mu ye no mu nja sa no na Nkoranza ma mu ko ye nya bia ni aba ga banke dom awira ho yo eda ma se mu ni ga nya aduma yan so ye da ase bebre na no kra o hia meeting no Mamudu ni din pie mu ma na no kra samana no ma ne begina badwam ma omo de nhyehyɛ we a omo aye ni nyina to nanim sɛ enkɔpem ɛyɛ ɔkyena na wayi ne nantwie bia afiri omo mpɛ sɛ yɛne no nete kurom ha no ɛbɛyɛ ntawantawa wɔ yɛ nyina yɛ ntam enti no ɛno so ne din epie hɔ na ano ma nananom de saa asɛm no ɛto nanim well wonso betimi aba na wabɛkyerɛ wadwen anantwie na ɛsɛ nana kwambafo Nkoranza mahene sɛ sese sɛ Nkoranza fo yɛ wɔ haw bi a ɛyɛ nantwisɛm yɛ haw kɛseɛ pa ne nantwisɛm ɔmo sɛ ɛyɛ yensuo okɔ bredi prosontamu ha ɛma ntimi nkɔ afuom yaburu bia ma na wu pɛn ɛwɔ hɔ ɛnom ɛne ɔhaw bebree MPC ɛyɛ ade ansɛm no kora dodo ɛwɔ ne pono so a odi akyire wɔ court no ɛyɛ bebree party chairman say akuafo a nantwia sɛ wɔ mo nneɛma na akuafo kɔ kasaayɛ na prosifo bi firi techiman anadwo yabɛkye wɔ mo de wɔ mo akɔ akɔgum ɛwɔ techiman a ɛno odi akyire sɛ party chairman a ɔkɔpɛ bail ama wɔ mo bebree na na sakyɛ hene akuafo nantwia kɔsɛ ne nɔbayɛ ɔkɔkan yɛ a anadwo da so a prosifo aba abɛkye wɔ mo na na hanso ahene ne kɔgyina mu ma wɔ mo bail ɛwɔ hɔ enti sɛ yɛ akame akɔyɛ sɛ fulani ne wɔ mo nantwie ne nantwie wurafoɔ no wɔ mo yɛ abɛnya tumi bi akyɛ yɛ na yɛte Nkoranza ha mpo ɛno nti na nana kwambafo de ne nan si fam sɛ kɔpem ɔkyena efiri dandwakosi ahyiayem enkure wɔ kwan no so nyinaa wɔn nka wɔn ho mom na yɛmpama nantwie no okɔ bɔnte bomiri kosi droma nkɛse droma nkuma nantwie obi a yɛmpam wɔ mo ekosi donkronkwanta ntamu hɔ nyinaa yɛmpama nantwie Nkoranza kuro dua mu ha a kuro kakraka te sɛ Nkoranza onam ana nantwie wodi moto nam na nantwie san wo ho asam nyamayo dakro nantwie bekirim kaa bi ahwe hɔ dakro nantwie bekirim moto bi ahwe hɔ ama awudi aba mo mane mansa 0598 994994 0598
994 050 205 7003. Uramu a yɛbɛfa wadwen kyerɛ ɛwɔ anantwisɛm no ho na yɛtumi akɔ yɛnim. Chief, wadaroma baby yɛduri akasimadu na yɛbraso ma memfa we ansa. Good morning. Morning, nananam. Ude ni baby akasafi. Mpacho, we did the technical free nation. Yɛda ase ma yɛntie wa anɔpɛ. Right. Na eleti karabo nana kwamba for abato. Right. We need to be a what is it Solomon? What in the man? It's a combat money one. It's a Odicarabino. Then to tell me a higher check. Naja. Bibi awa sanka forty bibi awa na break. The nananchi mwenye si se nanan tinted you. Panaka Tremantara in the no correct. A woman got some money. That's a young to my place. This is from the BBC I read it. Only in other trouble to Nkoranza. Adendra. Now with your bandit, I think that's not bandit, the bridge of a boy, and where can go. Carrying out where who come for my bandit. Unya body, unya menkeli. Adian who program moyas and na visit who one. Aden, yes, ye men, Nasabu, Yanagua Bonton. Amen. Also, wait, my friend, well, room and pay 0598994994 05020570003. Urama, you have for adventure at the Asos. Good morning. Morning, sir. Would anybody be Kasafi? It has a mind to an pay Wadaroma. Oh, I think someone. Ya da o sinina chi papa ya da na chi tepere nan na chi shamun dia ba bi dia me what afi dia ta na wi me ba ba ya afini sa ma titi bin shinwa boanu wo mu kwa gina wa na ju ya sa bin shinwa mamwa ta na ye ni de sunwa kwa kantre nyina sisi ya kwa ye krisi wo Nkoranza which case you put in country and say, you could inquire who you have to do. You see, says a brother, when you one family woman, you know, Grandma Munyansa. And the boots are police in himself, only by the amity. You need to run one in a door. It means that on the background, some swap of a full manner. Now, sorry, actually, or generosity. You see me 500 bra. You baba friend woman. Now, you can't mother. Or a beer full over senior. This was 50 year woman winning woman. In come for. Then in their cry, can I you in Nam Hornum Cecilia. Yo. All right. Yet I say, no, dear, good morning. Morning. Would anybody be a Kasafi? Oh, and he didn't know when shoot. May I say? Me right you. And I just want okay. Where 3 weeks me a Sompa on the bus Sompa. Emma said you could pick up me and I the same for Sompa on the boy you offer. As a kid, I was a 23 a command area home and I am one a Sompa. And tell I came on about your Sompa. Right, right. Yada asibe brentino nana asunkwa dikuro ene eye assembly mine nana kwa mbafo se nkopem wo chena na obia pam na ntwie no. Good morning. Pacho morning, pacho mo hoye. Nyame adom wodi ne baabi akasafi. Pacho me kasafi office of dance. Yada ase ma enti wa no pay free dance. Me da mo ase ne mo juma pa mo ye because o hwe sa juma we a mo kasei. Aye papa. Right. Because yeah man in Bria, I do a video, none of just say, Utiminya brokra every. Utiminya, they say, now Muni say, Moya Taj, but Muni say, Abu Abambra, I said, Yamakura Ambra, because when you know your person, Kumiano, no, correct. Not just a walk away obedient, now I can see, now they are strong. Who told what our own farmer will be.
Nti hore de me tena me na so pa. Yo, yeda say. Nyame nshira. Good morning. Good morning. Udene ba bia kasa fi. Ajam dikki tanem kasa tru cafe. Brother ni ma entie wa no pay. Ajam nasi na ya manu mboni yo manu kwatintin se nya mi tedai ya mi manu kwatintin. Amen. Akwa wa kwa na ya no akulu ya na papa. Amen. O ba be chepa free. Ayi ya panza Amanda na tia go won mu anya gru. Nti plani fort mi ba ha tire umato put fat ya ka nti umato to ko put take and be ya gu. Oh, ndo muti ya umba tia kwa tu ha ahate ya umudi ya kwa tachina umfa ya kwa gwazo. Nti tachina for na tena gu ma. Okay. Na te wa ha nyina na dia tru Nkoranza. Nti na na sa wa kuno. Right. Wa year no. Right. Ya kana tipa. Yo. Nana kwa mbapo sa omamukwan ochena mone mo assemblyman mone mudikuro mompama na ntwere nyina prosi ni bia ni obetima aba beche obia ewo ho eno me ba just say wo so ntamu a wo no na ntwe wo ho ama yenhunu ehefa na wo anantwe wo ho se be na ochena ye pamo a ebehunu na ya ba ho abepam wo mo nyina enti obetima afre na nso aba so. Good morning. Good morning. Udeni ba bia kasa fi Ofori kaka akunkwanta. Me da so ofori ma enti o na mame na me afefe ni okay de ya kana chipa na wujire so achira na ntwe bakwa de ombe ko sana na aka kasa nti obia ntimi nsia no se flati for obuti na pa omu wawure mu omu radio pa de radio pa flani for na program ase ochena obia back in bag you aine mu na tia mu ku ha mu aya no tata sana ya onwa ne dia ochera mu nko na correct ko radio wu mo tie bibia pia o ete ko mu ke nyina no ete bibia ni fa wa ete na nan mu nti ete no sana na mu sai ete fo na ti na ete fo ka to mu wa honde no tra ta ko man kwa mun ka sa amada fo mun sare ko fo mun sare Nkoranza da bia mun sare na ka se ya no mo de botwa Mama kwa na zan kwa mun ko. Nti amabu. Yada asibebre. Good morning. Hello. Good morning. Morning. Me ba jo din de say na akasa fi hin. Me ni Kofi. Me kasa fi afia. I say sia me no kasa afia no. Yo. Ibu I read that afia no ni I read entem ko. Nti kina ya me ya adom a aben bo a ko ye nko cha afia o. Yo. Imagine me de bed mi hihie mu imagine mu ne se. Na eso bisa na moyi. Ehimfo a woni wo mo bo hie pam no. Ongu wo mo se be ya wo mo nyi no enkogu wo mo fam. Wo ma te be mu abedi aba. Kwanka adie ni. Nti me sere se na ne sa himfo no so bibi ti se ya hene ne ketima hene ne wo mo woni wo mo bo hie ni na no. Womo amane se be ya ye fi bi nya akoto anya sa womo be kwa kwete hie so e be ba bi no ma ehimba sabre na de nse bebre na eba yo tibi da wase yen so da se bebre abusuafo ye bre no anya ayebe ye de be se chief ampa nantwie ne ye Nkoranza for how enti Nkoranza for akasa but message ne nyina ne se na kwa mbafo Nkoranza man hene se ochena nantwie bia adikrofo assembly member for money unit committee ene mo adehye enye ntokwa enye secantwen monko nantwie no mo fulani fo no nkasa na obia mfa ne nantwie nko ba bi ode firi ede ebaaye eho asama no chief wasama edi awie na ye nko yo say na la kan eno ano no na se de ye nyina yinim no anantwie no kwasem ni omo ha adwene yi pa senia ya na akuafo no bi kan se ukoka na prosifo abecho ne de ukoti chiman we de simple na na se na ntwe ni mfiri onko in fact order to prosper ni kura nim say sa exercise we nko amu de ye pam na ntwe bia prosintimi nchi bia aha nti anantwe no ko
nantwie no kɔ wia president bi amachi obi amfa no kɔ teachman ni ade nantwie no wanom kɔ sɛ ma de na mbe report a o ba chimi akɔ teachman ni ade na sa nantwie bi ni a me no report ba bia me o ba chimi akɔ teachman nti the best thing say nantwie no kɔ nti no ya nhwɛ sɛ nantwie no so be free asase na the next year no ye na nansan ye meeting afi no be so a won frɛ na dikrofo ni frani for agents na wona nan enim wo ne wo ma inform wo nim sɛ agents ne nan nim ebinom ye frɛ wo nyina ne ye mfa nto wo nim sɛ afi be so ye mpɛ ye bɛte sɛ ne ntwe bia fi ba bia aba kuri mu na asomdwe mmra chief ye bɛda ase bebre nyame nhyira wo abusuafo ene outie municipal chief imam Yero Alhaji Ahmed Osman Yeboa Benada no pa bia ye ne tenase no twempa mu ekopem no nkono empa mu ene nso wode ne nimdia aba abeboa yen ye bekasa fa na ntwisem no Nkoranza for how kese pa ba kono no na Nkoranza man hene na Kwame bafo otoso 9 say ochena wukuo na ntwie bia adikurofo assemblyman for unit committee for munyina mo ne mo dom mumpie na mo mpama na ntwie no boko ema o mumfiri Nkoranza asase so na ye ho entoye o se na ntwie bia ne ye wo hadadao ne muna ye de na bo na ntwie bia mfiri Nkoranza na ntwie bia mfiri Nkoranza ansa na ye wia ye hunu hyehyeye a ye de begu akwan mu enti enkra no na yato amamo no adikurofo nyina unit committee fo nyina assemblyman fo nyina munni de ananaman hena kan so fi se mo pam wia se wo mo koye o manko amane bobesan yakọ fi kesiem na nananom akọhwe anamo a edi akire ewo ho yebeda systematic press ase anope ahomachi nonumpa mu na yetena ase yade dwumade bro medin do Owoahene Acheampong yewura pam eba ye brother Philip eba ye ewo dwumade eso yebeka bo mu boama bibia ye kama na ye na 21st clinic for ase omo de ayaresa edimu ena ema ye wose anope keka hona bra Dr. Amos Stando atena se ko hunu no na onhwe wo yade kama nkrabata dunan ya ka Nkoranza de ne hono omo nyina ye adwuma 0540311311 na wafre wo omo Dr. Obose anope watena so se ni subidi akoma yade ewo Nkoranza de hyeman ba bia yebu gas no 0249761508 tabia enuru ababedi Nkoranza wa wo pe bia to be ko pharmacy herba ne chemical shop nyina mu 0243686861 3A Herbal Center eye koko aduro ye friend koko master na eye aduro tatahwe 3 koko capsules no ano enam koko suro ne se ewura ntini ahrawa moja ne brebom paapai koko tu ase efiri ho epam sisi yade ayamtim ene eye koko a epai moja afei ope bia to pharmacy herba ne chemical shop e won Nkoranza bia ubenya bi 0546107107 Yichre Herbal Center nuru nyina ababedi Nkoranza abawa saransem ewo Sompa yadwuma mu haya oba ubenya bi Fresh of Mame Esther 0346775319 St. Mark's Natural Health Clinic wase nka wo sa no pay doctor atena fam osa yade nyina yade ahodo adua ode kwa obeboa obeye test pregnancy test and lab test scan and apeso twa obeye ni nyina de amount 0592928786 obeye ne kama new market desmo abro san mu ha ena wo ewo afi Divine Winners Company Limited say anopay ye kwa fom a Vital 05 edura ode aba ene na ye de ekro eye awudro bi anim eyema moayen eyema enobaye ni nyina ebetime aboa Francis Tewia ho benya bi ato Nkoranza Alpha and Omega benya bi ena asua no onabo ntwibo asia kwa yerede eja se ho enom onsa kabe 0243852751 ebebo papa Bojibo Ventures new bani sikamane ni sikaje mobile phone so de bank de oye wonsi anamu 0348089463 Nkoranza di nkrase asam de dwema bros an nchen hope yebedidi adidi ama ye ho atoya
perfect kitchen and pub aduane asort nyina bi ewo ho oye adwuma dwoada kopem kwasiada no pa no wotwe kopem enmre duba ko Y Junction so ha ho efe brutal aya akọ na kodidi unya ba bi tena se jojo ho biebie o belt etena se didi ma aduane to ho kama perfect kitchen and pub na obekro 025 603 1901 ofra obejo so Vibrant Multimedia Printing and Design Solution general printing DTF printing picture framing and any ekeka ho nyina assembly drama bro sane so any this office any di nhwanimu store dine number 2021 no emu na yewo free Vibrant 0245463216 yene wo mu eni enkomo a ebetumi aboa na one collection design and customization work yeton tade mane mema de jeans ahodo ene ntade asorto enyina se oba yebetumi aboa ahwe ama enema atotoye na yede amount afei aye t-shirt asori t-shirt ekobi t-shirt program bi a we ho t-shirt yebetumi aye ne kama ede ama ewo na one collection eho enuma ye nationwide delivery ndi ba bi a wo bia wo de adwuma maye na yebetumi aye ede ama no obefre 0543 889209 Kwabis Educational Complex New Magazine Chichima Kwine so yawo crèche Ecosi Senior High School na no pay me can Senior High School no ho asama kire wo say ye general art business home science and home economics and general science ye SHS 1 2 and 3 enkwada aba transfer e wo hanso no ye je wo mu enyina ye wa kan de ebo ade kire na de sua 0248 876028 woni wo mu ni nkita ho Dr. Amagashi ose anope watena se sunsumu ne honamu dwumadie ayaresa nyina oye ne kama ede ema anope ose bra wo mo nchen woni wono emetu anamo woni wono ani nkita ho emu bibia ebeye fine ede ama abodam ne watu enubone nom ne nsanom obetia no amana akọ ode ahaban beka no ebekọ ema biem frɛ no 0544 580936 yawo branch ewa Accra Takra de Kaswa ena Kumase enti anope hwehwechi akwan ewutechima brigade hansa ehonoma adehye anope aha ena yede AC ena your birthday girl na no birthday troka enya asem ketwa enti mpacho bebre ena your birthday sister Faustina o dumase kumsa dumase eye SDA asoremu birthday son queen free abawa Sarah ho ena wo say yemfa emmaw nyame nshraw ntenanimu enchro nyame maw enkwantenten ahoden wom ene o birthday udie enti no awurade ma bibia wo do nsa beka no enye enkoso emfa emmaw se na yesai wo so empo a o birthday ya udi no ene yi enti omwa na onjo mfrim na bibia enye sononkon. Birthdays are for special people. Obia wada ye de wo no nanso eduru obi birthday na eye eda sononkon. Ente anope abawa Sarah birthday so na ebegina ede ama sister Faustina na obi bia odi ne birthday ene happy birthday. Macrow, good morning.